Ai, wato leswaku loko karhi tlhari ku tlanga nsimu leri vhesi yi twa kwa ka hina loko ndzi va muhaxi ku hava ku i Blue Monday hayi ko leswa swa ku swona hayi a ni pfuka kahle ni pfuke hi xiva haya a swi tirhi hlekana mingiselo munghana Nona FM na ku hlekanisa ku ri nga yingisela stage xi ri koho eka musumbunuku lowu musumbunuku wa kahle siku ra 13 ra n'hweti leya ya Sunguti lembe ra 2025 n'hweti i vhiki leri se ku nga languteriwa mahlongati timhaka ta mbuyelo wa vadyondzi va ka grade 12 ku lava ku ta twisisa ku xana matirhelo ya fambise ku yini hambi sweswi nyankhandle byi nga pfutisa leswaku xin'wana na xin'wana laha Afrika-Dzonga xo fanele xi sirheleriwa hi swa mampela hi ku loko se hi fika ka xiyimo xa muxaka lowu se munhu a tikuma se a pfutisa na mbuyelo i va kha ku fikelela yini kambe miswiritano mingiselo munghana Nona FM mina ni khalanga Pat Mathebula ni n'wana ri smart wa jima xitlangwa xikiritano wa xicecana makunene lava ndandadzi ni famba na ncindani Eric Mabasa tanihi muhumelerisi mina ni ku haxela nongonoko lowu twi kusukela studio 1 hi le Masingita Mall a Giyani hi le nga ku hi mpfhuka ni fika laha ku na mpfula na namuntlha na sweswi yile kunene hileswaku i mati ntsene murhogolo se xa khuluka ebyini leri ni ku vona murhogolo xi khuluka lava vo fika va akela njhe va nga langutangi ku swi ndlisa ku yini mati mele ku ngheneni komba ni fanele ni nga hlekile mati mele ku ngheneni mavhengeleni mati mele ku ngheneni tindlwini hikuva vanhu vo ti akela kuma budhula munhu a aka i mhaka leyi ni nga tshama ni ku minkarhi ya ku tala loko suka swi ndlisa leswi miyamiya ya kombetela masipala masipala town planning yi kwini a va nghena tanihi masipala lava nghenaka helo i tihosi leti nga na miganga kumbe na tindhawu la tlhelo ka doroba a matshan'wini ya ku ti nyika masipala masipala hi le ndhawu yi tirhiseni mi ta kota ku kurisa ra hina to teka ti nyika mani na mani na mani na mani na mani munhu wa fika aka dulu kwala ndzeni ka doroba ivi va ku doroba ri kula ri ta kurisa kwihi van'wana va tlhela va fika va aka koka ku nga akiwi se mati loko ma khuluka ma ya ka vona se swiphiqo leswi vekele ku hlanganeni na swona hi ndlela yaleyo yini ka mbulavulo wa president Matamela Cyril Ramaphosa tanihi president wa African National Congress loko vandla ri kha ri tlangela dzana swin'wana swa leswi kumbexana ni nga tsakela ku twa n'wangulo wa n'weka so nhlekani lowu kasi yin'wana mhaka hi yaleya ni vulavulaka yo ya ku un'wana pfutise mbuyelo wa ka grade 12 hi ku vona ka we a nga va khala ku fikelela yini timhaka ta mbuyelo tona hi ku angarhela ta bula hi to munduku ku na namuntlha xidyambu ku na nongonoko wo hlawuleka laha holobye wa timhaka ta dyondzo ya masungulo va nga ta va kha va nyika mbuyelo ximfumo ivi mundzuku swifundza swo hambanahambana swi kha swi endla tani na Limpopo yi ta va yi ri na ntirho laha Adaranch na yo yi kha yi tivisa mbuyelo hi ndlela yaleyo hi laha hi nga langutela hi mahlongati ku twa swikolo leswi swa ha ri ku tiyimiseleni ku vona leswaku vana va hina va dyondza naswona loko va dyondza va pasa sweswo hinkwaswo mingiselo munghana Nona FM swa mundzuku swa tlhelo ra dyondzo sweswiwani ni te ri ni lava ku mina na wena hi vulavula hi leswi nga humelela ka January 8 statement hi vulavula na hi leswi ku pfuta ka mbuyelo swi nga xiswona ta lava hi dzikanyana laya ka hafu ku bile awara ya 12 nhlekani lowu na muhleri va ta va ri kona ku hi pfuna ku twisisa ku mbulavulo wu fambe njhani loko mo va mi kha mi twi mimbulavulo ya van'watipolitiki lava a va kha va tlangela dzana 13 ku sukisela vhiki ri sungurile ka tindhawu hinkwato leta loko mo swi twa xikongomelo xa vona i timhaka ta ku xana hi 2026 ku ta endleka yini sira mfundhisi va vurile va ku minkarhi ya ku tala van'watipolitiki leswi va langutaka swona a va languti ngopfu ka timhaka ta ku tiko ri ta helela kwihi va kha va languta next election se ma swi vona ku loko se na ti-administrator kumbe vatirhi votlhe va langutaka timhaka ta next election hi yo mhaka ku pfutisiwe ti-results mara va le ku ndleni vulavisisi hi ta n'wi kuma laha nga endla tani a hi sunguleni la ka timhaka leti ta mpfula leyi mpfula yi le kunene swinene ha yi amukela mina ni nga rima se ma huma mina mitsetse mavele ya mina swi vula ku nga ri khana ta dya xifaki kambe ku na mahungu yo biha hi mati lawa mati ya le ku dyeni vana kambe a ma le ku dyeni vana ntsena ma dya na vanhu lavakulu xiyimo xi bihile va ka yena xiyimo xi bihile
xivutiso i ku ho ka hi nga ma tivi mati a hi ma tolovelanga ma kha ma khuluka kumbe ku na swivangelo swo tala ku tlula kwalano ke i mhaka leyi lava ku twisisa yona nhlekani lowu kwala ka Munghana Lonene FM hi yo mhaka hi rambe va maphorisa a Mopane hi na Sergeant Records ola hi ta va hi kha hi bula na vona hi twa ku va nga hi pfuna ku twisisa ku va vona yini tanihi maphorisa hi tlhelo ra timhaka ta mati lama ma nge le ku dyeni vana eka miganga hi ku hambanahambana ka yona. Sergeant nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene. Inhlekane nhlekane le ka vayingiseri va Munghana Lonene hi khensa no amukeriwa. Hi hlanganile namuntlha la kumbexani mani ni sungula ni ku lembe lerintshwa. Inkomo khensa swinene. Mbalele rero a mi mbarisa swona khale kumbe mi mbarisa leswi loko swi te mi ri se jeni? Ni mbarisa sweswi ko va ku nkama wun'wana loko hi tala mi kuma ku hi nga mbalanga yunifomo mara loko hi mbarile hi leswi fanela ku mbarisa xiswona. Ni vula ku na kamalo wa va ha ri constable a mi ri na swo swi mbali leswi kumbe halako ni kota ku swi tiva hi ku hi kota ku swi twisisa ku loko i ya ka promotion ya so swi ndisa leswi. Hayi a hi mbarisa swona mara swi fika swi hambana laha emakatleni laha. Leswi swi fika ku swi tisa ku hambana aka tiranke timbirhi leti mi nga ti kombisa. Okay. Buleni Records ku le ku humeni swiviko na ku nga hetani hi maphorisa mi humese xiviko kambe xiviko lexi ongeti a xi khumbi hina ntsena laha hi nga la Giyani xi khumba miganga yo hambanahambana hambi ku ri Vhembe hambi ku ri kwala Mopane hi nyikani xifaniso mi le ku voneni ka yini hi ku ongeti tanihi maphorisa ma vilela hi timhaka ta timhangu leti ti nge le ku mangariweni ti fambelanaka na timhaka ta mati. Eko Mohashi District Commissioner Mopane Major General Mashava mavhiki mambirhi lama nga hundza va kombise ku vilela swinene endzhaku ka timhangu leti ti nga endleka laha va nga kombela ku hi famba hi karhi hi burisana na vaakatiko lomu emugangeni loko timpfula ta ha ya emahlweni. Leswi nga humelela Mohashi ku le a Vhembe maphorisa ya Saselamani na vo va ve na nandzu lowu va nga ku wu lavisiseni wa ku va ku kumeke ku hundze vana vambirhi emisaveni va malembe ya 16 hi vukhale va dyiwe hi mati va ri le aka Xikundzu. Endzhaku ka vona masikunyana mambirhi manharhu ku tlhe ku va na mhangu yin'wana laya aka Xigalo laha wa xinuna na yena a nga dyiwa hi mati a karhi a ya entirhweni kwalaya Caltex aka Xigalo. Endzhaku ka swona loko ku mati ya ntsongo le aka Humu 14C nako ku kumeke ku va na xintombana lexi nga kumeka xi dyiwa hi mati hi siku leri tlhandlamako a Vihehli nakona ku kumeka ku ri na vana vambirhi lava na vona va ringeta ku tsemakanya nambu wun'we a dyiwa hi mati. Endzhaku ka sweswo futhe le aka Khashani vana vambirhi wa xisati na wa xinuna na vona va dyiwe hi mati ivi endzhaku ka sweswo tolweni wa masiku kunene laha ka Ngove ku na n'wana futhe na yena wa malembe ya 14 hi vukhale na yena a nga dyiwa hi mati a ri na vanghana va yena va 5 lava 4 va ponile ivi yena a hetelela a dyiwa hi mati. Ndzhaku ka swona futhe tolo kunene le aka N'wamarhanga ka Zava nakona ku na wa xinuna wa malembe ya 33 na yena i dyiwe hi mati. A Sikhusese nakona le a Jiyeleng ku na n'wana wa malembe ya 8 nakona a nga dyiwa hi mati. Se tinhlayihlayi leti hinkwato Mohashi tinhlayi ta le henhla ti humelele kwala ka xifundzatsongo xa hina xa Mopane ene nhlayi ya le henhla i vana lavatsongo. Ma kota ku swi twa na swi tisa ku ma handla vulavisisi kambe xivutiso i ku tanihi maphorisa ma kota ku swi vona ku hayi swin'wana swa swivangelo ku nga va ku ri leswi kumbe hi ku a ni ngo minkarhi ya ku tala loko ni tshame ni te tani na ti vutisa ku hi fika njhani ka xiyimo lexi mati ya hetelela ku ya lo fika ya nghena etindlwini ta vona kumbe vo lo ya landzelela milambyeni kumbe ku na swin'wana mi kuma yini tanihi maphorisa. Ku fika sweswi Vutpeti hi kuma timhaka ta ku timhangu leti hinkwato ngopfungopfu leti katsaka vana lava hinkwavo va lo kumeka va ya emilambyeni. Leyi yo hetelela ya ka Ngove vana lava va fambe va ri 5 va ya vona mati leswi a ma khulukisa xiswona. Lava nga hetelela va teka xiboho xo va nghena ndzeni ka mati loko va nghena va khupukele tlhelo lerin'wana loko se va fane va vuya mati ya vuya hi matimba laha a ku khukhuriwe vana vambirhi lowun'wana i va na nkateko wo va a tripa hi ntsandza lowu a wu ri kona ndzeni ka mati a pona ivi lowun'wana mati ya hetelela ya nkhukhula hi ndlela yaleyo. Na va ka Khashani na vona vo lo suka va ya kwaleyi mati ya nga kona va fika va nghena va karhi va khida siku leri a ku hisa swinene na vona a va ha vuyanga swi tani na lava ya vele Saselamani kambe lavambirhi lava lowu wa ka Xigalo a tsemakanya karhi a ya ntirhweni nampundzu
laha ku ya hi swiviko mati lamaya a ma ri hi matimba swinene kume ku ri na vanhu van'wana ivi a ringeta ku hundza hi xipandzamananga ivi movha wa yena wu khukhuriwa wu hetelela na yena movha luwa wu n'wi hlata ya kumeka aka mpfhuka wo leha swinene so vulavisisi hinkwabyo byi komba ku vanhu lava va suka va ya la mati ya nga kona a hi swi kuma mhangu yo ku na loyi a nga dyiwa hi mati a ri jarateni ra yena hinkwato timhangu leti va kumeka va karhi va ringeta ku tsemakanya milambu van'wana va kumeka va ri karhi va ya la mati ya nga kona hi ku ya vona mati van'wana na ku khita ni le ku ti vutiseni ku se hi ya yi languta njhani yo kama n'wani hi nga mina ni tsakela ngopfu ku teka xiboho xa kona ku hayi vatswari a mi le ku tekeni vutihlamuleri a mi le ku voneni ku vana va n'wi va hlayisekile ivi mi kuma ku vanhu lava hi vulavulaka hi vona va hambana kusuka ka vana lavatsongo ku ya ka vanhu lavakulu kahle a ku fanele ku ndleke yini ku swiyimo swa muxaka leswi va swi nga fikelelangi laha swi nga xiswona namuntlha i timhaka ta ku loko district commissioner mopani va vulavula va kombise timhaka ta ku vatswari hi vona va nga na xiave xikulukumba ka ku vona ku vana va hina va kumeka va ri karhi va hlayiseka loko mo langusa timhangu leti ti nga endleka ta vana lava hi vulavulaka hi vona ve le ka malembe ya le xikarhi ka 12 na 16 hi vukhale van'wani va vona mi kuma ku na sweswiya swa ku nkarhi wun'wana na vatswari va ringeta ku va va byela mara loko vana mi kuma ku ve le xitejini na swin'wana na swin'wana va teka swilo ku olova se i timhaka ta ku hina tanihi vatswari swi lava hina ku tiva vanghana va vana va hina ku tiva ku vana va hina va tlanga na vamana ni ku phet nkarhi wun'wana hambiloko n'wana a dzaha fole mina tanihi mutswari a ni nge swi tivi ku a nge dzahi fole emahlweni ka mina mara loko ni kuma swiviko swo n'wana wa mina wa dzaha fole swi vula ku no fanele ni nghenelela tanihi mutswari ni nga n'wi yimeleli se na timhangu leti vana lava mi kuma ku vatswari nkarhi wun'wana va vula ku mi nga jikajikeli laha ko karhi mara mutswari kun'wana a fika tshama ku hayi i n'wana i ye ku tlangeni mo hi vuya ka leyi ka khashani leyi ka khashani vana lava va dyiwe hi mati siku rero ri za ri pela na vatswari va nga swi vonangi va ya swi vona hi xa mundzuku miri vana lava va dyiwe hi mati siku rero ri pela vatswari va nga swi vonangi va ze va ya swi vona hi xa mundzuku a hi sunguriseni la ka leswimbirhi xo sungula vana lava hi vulavulaka hi vona vana malembe mangani 12 hi vukhale hi vumbirhi bya vona 12 hi khale hi vumbirhi bya vona vana vatswari vana lava vana vatswari hinkwavo havumbirhi ka vona va tlela vatswari byi khoma un'wana a nga vuyangi swi tano haxi a ni ku nkarhi wun'wani vatswari loko hi karhi hi endla vulavisisi laha vana lava hi vumbirhi bya vona i vanghana i maxaka mara leswi hi nga fika hi swi kuma i ku va ndyangu lowun'wana va tibyele ku hi ku a nga vuyangi i tlele aka munghana wa yena aka ndyangu lowun'wana na mutswari lowun'wana a tibyela ku hi ku a nga vuyangi i tlele aka munghana wa yena aka ndyangu lowun'wana hi leswi nga humelela mi le ku kuriseni vana kahle na swi tiva ku mi le ka xiyimo xo tika swinene vatswari va mina sweswi mi lahlekeriwe hi vana kambe leswi ni swi kumaka i ku a mi le ku kuriseni vana kahle hi ku xiphiqo hi lexi va ka hina loko n'wana wa 12 wa malembe ize i andlwini tlela i ku a nga vuyangi tiyisisa a ni masiku futhi a swa ha fana khale a ku ri hana tifoni sweswi vona ku na tifoni ma tiyisisa ku himpela koka makhelwane se loko mi kha mi le ku lavisiseni records mi vula ku yini mi vula ku mi lavisisela ku khoma kumbe mi lavisisela ku mi tiyisisa himpela ku mafu lama ma vange mati swi helela kwalano hi lavisisela ku hi kota ku vona ku i ntiyiso ku va ku vangiwe hi mati na mara hi na ntirho wukulukumba mahaxi tani hi maphorisa ku vona ku vaakatiko ha va tsundzuxa mi nge hi nyika xikombiso un'wana a nga ti vutisa ku swi endleka njhani maphorisa a ma ri kwini hi ku minkarhi hinkwayo blame yi fanele yi ta aka maphorisa hi le ka xiyanimoya sweswi ha vula ku hava gondzo sweswi a xikarhi ka le ka matsotsosela na le ka k patu leriya ri tsemekile timhaka ta mpfula hi swi vula ka xiyanimoya va ri karhi va swi twa mara mi nga kuma loko ri tsemeke mbula hinkwaha bulo a ku ri na bulo ri khukhuriwile ku endleke ri khukhuriwile ku ha ri hava mati hi leswiya swo loko ri ku na n'wana wa xikolo loyi a tshamaka aka k a fanele ku ya dyondza a ndhambi xikombiso aka matsotsosela swi vula ku n'wana yaloye ku hava ku i ta ya xikolweni handle ko ya a ya jika hi le ka mageba a vuya hi swi vula aka xiyanimoya mara un'wana wa vayingiseri mi nga n'wi twa ku ri tsemeka njhani bulo maphorisa a ma ri kwini wo nyika xikombiso ntirho wa hina i ku tsundzuxa vaakatiko ku a hi ti voneleni na ku va lemukisa swi tano loko mo langusa timhangu leti hinkwato minkarhi hinkwayo loko hi ri aka xiyanimoya a hi tala ku tsundzuxa ku vatswari a hi tlhogomeleni vana na sweswi hi tala ku hi vula ku vatswari timpfula ti le ku yeni emahlweni loko mo langusa buloho lera Adolf Sunduza swa chavisa leswi mati ya nga hisi swona loko mi ya aka Mavalani
ku na biloho leri nga kona ri avanyisaka xikarhi ka le ka Mavalani na Xikukwana na rona ri na mati yo chavisa swinene mati lama khulukelaka Ansama ene ku na vana va ka Xikukwana Ansami leyi ku komba ku ri tele damu leri ro ka ri nga hetangi impela ene ku na vana lava tshamaka aka Mavalani va dyondzaka xikolo aka Xikukwana ku na vana lava tshamaka Xikukwana va dyondzaka xikolo aka Mavalani va languseriwa ku va ya hundza hikwalaya se hi tala ku hi va lemukisa swi le ka hina tanihi vatswari ku hi endla yini ku vona ku vana va hina impela va hlayisekile minkarhi hinkwayo ku papalata swiyimo swa muxaka lowu sweswo mintsiro Munghana Lonene FM kama swi twa xiyimo hi lexi xo tika swinene lexi va maphorisa va nge le ku mi lemukiseni hi xiphiqo xa hileswaku xin'wana na xin'wana loko xo ze xi va ngopfu xi na switandzhaku langutani sweswiwani timpfula tinini swinene i mana ya ritavi ya tarise leswi ya nga tarisa swona la Adolf Mingwa i khale loko u vulavula hi Nsami a ni va lava va tirhanaka na swona va nga nyikiwa ntirho loko hi va byela ku handani damu leriya a ra ha hentanga vatli se ma huma no huma mati laha ma le ku hundzeni se n'we mi tshama kwala ka miganga ya leyi kwala nkoveni Nsami wu taku hi kona swi tiveni ku mati ya le ku teni se i xiphiqo lexi hi nga langutana na xona va ka hina kumbexana hi ta fanele hi ti nyika nkarhi loko vuya mahungu na misava ya awara yan'we ni ta kombela hi ti nyika nkarhi hi vulavula hi swiyimo leswi ku xana tanihi ka hi nga pfunana njhani ku lwisana na swilo leswi kumbexana hi ta kota ku swi sivela ni vula ku loko i ri na n'wana wa 12 years 12 wa malembe i bangi se ku se hatlela ri perini mara hi nga swi tivi ku i le kwihi a kona hi leswi nga humelela enyoveni swi ndise sweswiwa vanhu va ri ve le ku laveni tinhlamulo va ti lava kama hikuva vatswari n'wina vana i va n'wini mi ti lava ka mani tinhlamulo lava a ni bula na vona i Sergeant Records kusuka ka maphorisa ya Afrika-Dzonga Records a hi hetiseleni hi swihi leswi mi nge a mi fambi mi nga swi vulangi hi ku kavula hi nge karhali ku vulavula hi swona Records ku ndlela ku un'we i ta hetelela a hi twa kumbexana van'wana va ta hetelela va cinca mihleketo ngopfungopfu ka timhaka ta makuriselo ya vana va hina hi ku vana i vana minkama yin'wana a ni ka ni bula na van'wani va makhelwani na tolo va vulavula hi timhaka ta mati lama ma kumekaka lomu machivini loko vanhu va fika va rhwala misava va siya vana timhaka ta muxaka wolowo a mi se hlangana na tona nakoho hi swihi leswi mi nge ya mfambi mi nga swi vulangisa njhani Masi xo sungula i timhaka ta ku loko swikolo swa ha ta pfula swi te ta General Mashaba va kombisile ku a va tsakela ku aka xifundzantsongo xa vona xa Mopani ku nga vi ku ri na leswiya swa ku n'wana i khukhuriwe hi mati a ri karhi a ya exikolweni i vatswari va fanela ku vona ku vana va kumeka va 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 hlayisekile loko hi swi vona ku tindhawu totoleto a ku tsemakanyeki hi nga teki risk a hi tshikeni ku swin'wana na swin'wana hi ku hayi i vana vo kula va ta swi vona swin'wana va lava hina hi timhaka ta ku miehleketo ya vona yi ringana na vovinyi mi kuma ku va teka swiboho leswi nga ta va onhela vutomi bya vona permanently hi mhaka ya vun'wana kasi hi ku gimeta muhaxi loko ha kume xikadyana lexi maphorisa ya ka Malamulele va kombela ku pfuniwa swinene ku na miehleketeleriwa loyi a nga baleka a xitokisini Thembinkosi Gift Mabunda se mihisa loyi i tshama a Hasani a Dakar vaakatiko a va swi tivi a nga na wona ntshunxeko wo a xava swakudya kun'wana na kun'wana laha swi nga fanela a fanele a nyikiwa hina i balekile sweswi kombela mani na mani lava nga tshukaka va ri na vuxokoxoko a va tihlanganisi na maphorisa ya ka Malamulele ku endlela ku miehleketeleriwa loyi a kumeka a khomiwa ku na milandzu yo hlaya swinene leyi va n'wi lavelaka yona se n'wina va kwala Hasani kwala va Mbalati hambiloko ri ku a tsutsumele aka swifundza swin'wana hi pfuneni ku endlela ku miehleketeleriwa loyi a kota ku va a khomiwa ivi a ta kota ku tshama na vabohiwa kuloni baleke xitokisini i baleke hi siku ra khoto hi nkarhi lowu a fane a vuyiseriwa a xitokisini kambe vulavisisi bya ha ri ku yeni a mahlweni ka mhangu yo yeleyo se swi vula ku un'wana wa n'wi endle njhani la i tlele tirhweni ni vula ku a ni ku xigevenga xi tshama xi ri na makungu lama xi nga na wona ya na n'wina mi tshama mi ri na makungu a mi rhangela xigevenga ni vula ku ni vula ku leswaku mi vuya mi ku i nyumbukile hayi a nga nyumbukangi leswiya swo nyumbuka ku yini that's why hi nga swi koxoveti ngopfu ka xiyanimoya mara ntiyiso wa mhaka i ku i le ku lavekeni i wa le kwihi Thembinkosi loyi loko a nga se khomiwa a ha ri munhu ntsene a ri wa le ku i wa le ka Mbalati
Sanbalati milandzu ya yena yi hlayile swinene sa kombela swinene ka vaakatiko ma se swi le ku laveriweni na wo no baleka na wo ala yi hlayile milandzu se na wa lowu i ta wu tenga a mi na xithombe xa yena mi nga xi hangalasa hi swi hangalasile ho hleketa ku maybe nkarhi wun'wana ka van'wana lava va nga swi tirhiseki ngopfu swa swiyenge swa mabulu swi nga endleka mi kuma ku va tshama na yena va ri hava Facebook kumbe xana WhatsApp mara loko va swi tiva a va hi pfuni swinene hangu lava ku a ta kota ku a ya kota ku vuya a tshama na van'wana lava nga endla milandzu ku fana na yena se swi vula ku na mina loko no xi kuma ni xi hangalasa hanana A hi nandzu. a ni ku na milawu leya popiya hayi a swi hangalasiwi hi swi tiva kahle sweswo na hina swi sungule hina maphorisa hi swi hangalasa that's why hi pfumelana na maakatiko un'wana na un'wana ku va swi hangalasa hambi swo va fika na va Western Cape leyi salaka i ku na milandzu i fana a vuya ta kota ku byarisiwa vutihlamuleri ene mi nga kuma ku a hi yingiserile sweswo tembe ko swi tlhelela ya tenga milandzu swi hela i voniwa nandzu i tirhela xigwevo xa wena loko ku ri ka u voniwi nandzu chuchiwe ya kaya ma swi vona leswo tala leswo tsutsumatsutsuma swi nge ku pfuni nchumu tembe kosi swi nge ku pfuni nchumu kambe hambi swi tani khesirisejeni ku va mi kote ku tinyika nkarhi wa ku va mi ta haleni mi hi xevetela general na voho ha khensa swinene loko mi kha mi ya mahlweni mi korhokela vaaki na hi minkarhi ya makhisimusi a hi kha hi mi vona ni le siku rin'wana la mi road block yin'wana ya matimba laha a bloweni brigadier Sirakwana na vo va yime kwalaya ni swi vona ka laha hiko ku thewukeriwile laha swi khensa swinene swoleswo ni tshemba ku loko ku famba ka nkarhi mi ta hi byela ku timhaka ta xiyimo xa vugevenga ti fambe njhani Giyani na tindhawu ta le kusuhi hi minkarhi leya makhisimusi hi khensa swinene na ku nyikiwa nkarhi va le ka vayingiseri va Afrika wa vulavula inkomo xeswo mingisero Munghana Lonene FM lava hi bula na vona i Sergeant Rikhotso lava va kha va vulavulela maphorisa ya Afrika-Dzonga timhaka ta mati ta tika a yeni ni ka mani Nkosi na Chauke chwa ku mahungu ya misava ya ora ya n'we ta va yimise ku yini ivi kusuka kwalano ni ta mi byela ku hi famba njhani eka ku haxela chi kusuka la studio 1 hi le Giyani Masingita Mall nhlekani lowu mingisero Munghana Lonene FM makomba ndlela ni kombela hi dzika hi yin'we ya timhaka leti tinharhu timhaka ta ku sungula i January 8 statement mi yi twile va vulavurile president kusuka le kha hi licha a ku ri na vanhu vo tala swinene a ni tivi ku ndhawu leyi a yi langiwe njhani kambe ke hi ta tsakela ku twa tlhelo ra wehe ra mhaka ra ku va kota ku va hi twa ku n'wangu ra wehe u ri yini ka mhaka yoyeleyo kasi ya vumbirhi i timhaka ta ku pfutisiwa ka mbuyelo wa ka grade 12 kahle tiko leri swi vula yini leswi ngopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta ku i swin'wana swa leswi hi ntolovelo wa masiku na minkarhi a swi tshama kona kumbe a swi tshama hi swi twa ku mbuyelo wu pfutisiwile se i swin'wana swa leswi mixana hi tsakela ku twa swo ku ya emahlweni kusuka eka wena kasi xa vunharhu i timhaka leti ta ku dyiwa ka vana hi mati vana va le ku dyiweni hi mati se swa chavisa kambe a hi vana ntsene i vanhu hi ku angarhela kumbexani nkarhi wa ku loko ha ha ri ka nguva yaleyi ya timhaka ta dyondzo ku vuyerisiwa timhaka ta ku va na ku dyondzisiwa ku hlambela lomu eswikolweni n'wina mi ri yini ke a hi ku tumingiso ra mina hi le ka 0860 0025543 u nga tirhisa na mathebula dp@sabc.co.za eAfrika Munghana i Twitter handle hi ndlela yoleyo un'wana ni tsalela hungu la a ni tivi ku swi nga va swi ri na ntiyiso ku fika kwihi munhu yaloyo vo lo n'wi tshika i xigevenga xa khale lexi a xi kha xi laviwa kambe i lo na ku loko se a kumekile maphorisa ya ka Malamulele va n'wi tshika loko va n'wi tshika hi ku a va ri ntlhanu hikokwalaho ka yini ko famba yena ka vanhu lava ntlhanu ku lava va mune va sala kumbexani lava mune va nga lavi ku tsutsuma a ni ngo hinkwavo kha va tiyela ka milandzu ya vo yo hambanahambana kambe xigevenga lexi xi va ku xi kha xi laviwa hi ku loko a kumeka nkulukumba loyi a swi tiveka i le ku laviweni hi swa mampela i khala kha laviwa na milandzu yo tala va ka Malamulele va kha va nkuma ivi va brigadier Hlulani Mashava va nghenelela a kumeka se loko a kumekile ivi voho futhi ku eka Malamulele va tlhe va anyamalala kanetani n'wina maphorisa ka Malamulele ve mi yo n'wi tshika anakeni a mi nga lavi ku n'wi khoma ku sukusela na khale la khale i nyumbukele mani nkulukumba loyi 0860 na ku loko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela a hi sunguleni loyi a ri mingiseri wa hina wo sungula nhlekani loyi i nhlekani mi amukerile ka Munghana Lonene
a ni ku ni ta sungula hi n'wina mi va miyingiseri wa mi wo sungula kambe ke swi vula ku a swa ha kotangi ku va tani a hi tekeni lava 0860002543 u nga tirhisa na x eAfrika munghana hi kota ku twa tlhelo rin'wana ra mhaka hi ndlela yeleyo va ri mara swa fana madamu ya tele vanhu va kayivela mati va deliveriwa mati ya ti-trucks ani madamu ya tala namuntlha madamu yi nge tali namuntlha ku vekiwa na mati namuntlha emadala a ni ku famba ku na tiphayiphi ti nge le ku nghenisiweni swin'wana ku va lava ni yin'wana mihleketo mi swi anamisanyana ebutani vujabulani madala mshwana un'wana miyingiseri loyi wo sungula nhlekani na pshenkhalanga aye papa boke epfokere hi nga vona ai bato I can't. ya alla ta funa ni khombani ni heta ku vulavula hi yona ya u ni ringanetaka ku maybe ndzawulo ya dyondzo a yo fane yi endla mhaka leya ku khida va ku ri compulsory ni vona yi ri na nkoka ngopfu loko ko tshika ku yiwe handle ka swo swa ku talatala ka minambu ko tala loko ko tshikiwa ku yiwe ka ti-trip ta ku ku na swimming pool ko tala hi kuma swiviko swa ku n'wana enwerini ene ngopfungopfu va lava ka hina hi lavaka ntimeni na loko va ku ya ku phalaluweni na loko va ku ya ku phalaluweni le mati ma nge le ku dyeni vanhu ku va ku ta va valungu hina hi lavaka ntimeni lava vo ka va nga chaveki mati vo tala hi lava kulela hala ribuweni ra lwandle hi laha hi kumaka na ti-life guard to tala mi kuma ku i vanhu vo ntima lava hi mhaka ku maybe lava va nga kusuhi na lwandle mi kuma ku va tshama va karhi va wela matini swi va dinga swa antswa so mara hina vo tala loko mi kuma ku munhu i suka a ri joni a suka ku hanya ku wiseni loko va teke hi xihoko a tsutsumela matini ko tala loko mi cheka ti-statistics vo tala a va vuyi na ku vuya or va vuya va bete cup to tala ta muni leyi so loko ko va ku ri mhaka yin'wanyana ku sweswi hina na mfumo lowa nhlanganelo ku va swi teka ku fana ma vona valungu na sweswiwa mhaka leya ku hlambela ya va hi teka van'wana mulungu loko a ha ri na 3 or 4 years se va karhi a tiva ku hlambela hina va ka ntimeni hambi o va hi ri na xidan'wana kwalaha kaya swa tika ku munhu munhu kuma a dyondza ku va karhi a hlambela a ni ku chuwa or swi maka njhani mara ene va kona va mi kuma ku ya swi kota so yeah loko yo tekiwa as a proposal kun'wanyana is part of sports laha mi kuma ku xikolo xo karhi ku na swidan'wa swa ka hlamberiwa a swikolweni ntiyiso loko munhu a fika a hlangana na xiyimo xin'wana xexo a matanga machava hi ta wisa leswo swa ku loko yiwa tiphulu and tiphulu se ti kona le malayini va ta wisa leswo swa ku petapeta milenge ntsena a na hala ku vula sweswo ku lomu malayinini a va hlambeli vo peta milenge ku xitiwa ti-content ni mi tweli vo ta ve ri khensile nkarhi wa n'wina a ni la ta hetelela ka leya lavekalangi leya ku photla ka mbuyelo wa matric ya loko mi nga se hetisela i mani vheni byela lavan'wana vayingiseri va tako vayingiseri nkarhi lowu wutsongo swinene tiyisisani leswaku loko mi ta mi hlawule nhlokomhaka yin'we loyiwani i ta vha va gcenini swi nge phindi ku ndlela ku hi ta kota ku siyerisana hi nyikana minkarhi hi ndlela yeleyo se a mi lata ku yini n'wina kwala ka ku photla ka mbuyelo wa ka grade 12 ku okay ro sungula hi twa mbuyelo wu phohlile and ku na xiviko lexi kombaka ku na khampani yo karhi leyi nga na mbuyelo so ka leadership liya ya manana loyi a nga le ku rhangela ka yo ndzawulo leyiwa ya dyondzo swi na ku sorisa ko karhi and ku ta fanele ku va ku ri nandzu lowukulu swi hume njhani loko va ze va kota ku va ku swi phohlile ku na vanhu lava khampani yi nga na vuxokoxoko swi vula ku tekiwe vuxokoxoko bya vanhu va confidential byi nyikiwa a private company ku fanele ku va ku ri mhaka ya ku va yi tekiwa serious a hi mhaka ya ku va yi hlayiwa mahunguni yi va hi langutisa yi va helele moyeni ya ivi na vurhangeri bya vo DA va fanele va swi vona ku swilo leswi swo sungula since ku ve na ku ri na mfumo la South Africa a hi tshama hi tsomba ku ti-right ti-phohlini ti ya ka private company mara sweswiwa
ku na munhu swi komba leadership ya vona ku yi njhani kwale ka DA. Oh njhani se mi vula ku yini mi vula ku se DA yi fambisa ku Department of Basic Education huma kwihi? mara ni okay va hlongori DG hinkwato na hinkwavo vanhu lava va tirhelaka laha va hlongoriwile loko ta mhani lavaya mara va report ka mani hi ya nga na matimba munhu luya va report ka mani va report a ni swi tiva ku mi ta ya tipolitiki ni te ta n'wina ni khe si titosi ko Enke 0860002543 esale timinete ta 17 hi nga siya ka mahungu ya misava ya awara yan'we mahungu ya misava na mani nkosi na Chau sirhelo nhlekani ahe khalanga mpfukile papa mina hi pfukile n'wina minjhani hi pfukile okay ndi la ku nghena la ka leyi phawula nyana na me yi wanda na DSB leyi ka hloko mi nghena ka leyi a mi yi vulangi ya ku ya hlambela ya ku hlambela ya tatana loko ya hakula mativa ku alandza malembe ndzhaku ya niteka hi ko amukuma ku haya lomu minandzwini ayo va ya ha tshamisekile loko ya ha ri vatsongo a hi hlambela hi dyondza ku hlambela kahle na mi nga sukeli mi nghena le ma nga tala kona se lexi hluphaka sweswi i mhaka ya ku chavisiwe vana ku va nga yi va telela mikolweni va nga ri na lavakulu hi mhaka ya yini ya ku ku na ku nwela sweswo swa ku tanyana swa ku minandzu leyi a ya ha basanga ku fana na khale sweswi mi kuma ku hambi wo nga mukulu loko u lava ku tshikawula ka ku hlambeleni tinkuleni dyambu ri hisa loko tshiku ngheneli laha loko ntluya ku ta phampasi hala ta yi ku condzini loko ku phapukuwa pfuka u ta yi ku condzini loko huma hi ku tsutsuma se u chava ku hlambela se na kwale tiphulwini wa swi vona swa ku swilo swa valungu leswiya hi vanhu va ntima hi swi wela switafa swa hi hlula van'wani kuma va fika va maka na swin'wana kwalaha loko ku ha hlambela kwala tiphulwini kuma se mati lama se va ma thyakisile van'wani hikuva a va swi tolovelanga van'wani va nghena laha tiphulwini va dakwini se swilo swa ku tatana swi yo onhaka kahlekahle munhu swi tikomba byi yo suka ka hi vanhu se lexi nga kona i ku lavakulu loko hi ringesa ku fana na sweswi mara ni na ku tshemba ku ka minkarhi ya sweswi mfumo na wo wu zamile laha wu nga kota ku a ka ha na minandzu ya ku kula ku vana va xikolo loko va ya kona va fanele va fika le va kuma swinkovana swi tele ku va endla leswaku bridge ale tshamaka ku David hi le matikoxikaya mara ku improve na ku xinkovani xexo a xi hluphini vusiku hinkwabyo ni xi koka mati ma hatla ma helela se a ni ta ku me loko a vo yo zama hi vatswari hi nga kula makaya la ku loko ku ri ku vana va fanele va ya xikolweni ene ku va ku ri nkarhi ya timpfula hi zama ku va heleketa mani va ndlulisa la swinkovanini va kota ku swi vona hi ku a ka ha hlambeleki sweswi la minkoveni ni mi twi ripota mina kesi leswinene hlayisekani la Dumfries la yi hlayiseka na inkomo 14 timinete a yi seba awara ya 13 ka munghena lona na FM Makhoma Mandela hi la ku ta twa un'wana mi yingiserile nhlekani nga ra ni presa kona nhlekani mi amukeleli ka munghena lona Nhlekani Botpet na vayingiseri mpfukeni hi pfukile minjhani na hi pfukile timpfula tsene man timpfula hi pfumeleni ku hi toha hi laha tona a ni va kha ni hleketa ku kokwani mavhayivhayi vhele yo vhe yi ri pfala dyambu ku a na yi vurini ku loko yi nga hakeliwi 20,000 yayo yi ta pfala July ka nghenisi ka sweswo hina hi kona kana ni nghena mhakeni yi vulini ku yi ta pfala but moni angula ka 8 January statement hi president wa Afrika-Dzonga a kha a vulavula ka ANC birthday ya 113 xo sungula ni vone Gwede va ri ku zameni ka kombela vanhu ku va yingisela president Ramaphosa so n'wina va mahungu a mi swi khavharangi mara loko ko va un'wana a endliwe leswiya a swi to swi haxiwini kambe se va ve va kombisa ku statement lexiya a hi xa presidente i xa National Executive Committee ya ANC se n'wi pfumeleleni a vulavula se loko ni xi yingiserini xi vulavula hi rinyuwana
va lava ku ka pfuxiwa ti-branch ta ANC kambe ta ha ta pfuka ke hikuva hi vo va nga ti dlaya hi ndlela ya macicelo ya ku deposita timali loko ku fanele ku endliwa ti-branch ka ANC hi ndlela ya ku ta na scanara loko ku fanele ku langiwa vanhu va ya ka ti-conference so a ni voni ku yi nga ha pfuka yi ri ANC mara yi to cinca label ivi yi pfuka hi ndlela yin'wana hi ku un'wana murhangeri wa yona ANC mulwelo wa ntshunxeko vuleni ku le ku endleni swin'wana ku a ta kota ku pfuxa ANC mara yi nge he pfuki liya hi vitanaku i ANC ya Ramaphosa loko ku langutisa xindhawana lexi a va ri ka xona ku tikomba vanhu va tele swinene mara va nga hembi 20,000 mara laya mbo vanhu va tele na tikhamera ti zoomiwa i ku va eka xindhawana lexi a xi fitaku ku ya swiphatana leswi swa ha ri ku na lembe mara va boheka ku ya ka xindhawana lexi hi mhaka ku yi fini ANC so hi leswi ni nga vona swona bo a ni swi tiva ku swo boha mi ta hayi mawani mi twini khensile mawani hlayisekanga tlhelo ra n'wina hi ri twini eko mawani fambisa sweswo ni la ku ya mavhengeleni kambe ke ni kuma hungu laha a ri si twisisiwa hi maphorisa kambe ku na hungu ri kombisaka leswaku ku na nghozi yo chavisa swinene la ka N'wamankena n'wina mi nge le ku fambeni hi R81 kusuka Giyani mikongo matlhelo ya hala Muketsi ve ri ku na nghozi yo chavisa swinene leyi nga humelela laha ka N'wamankena hi ku ya hi mutsari loyi i te ku na accident yikulu ka N'wamankena se na ta twa maphorisa yivo va nga ta ni byela ku swi yi bihe ku fika kwihi na koho va tsundzuxa ku vafambi mi ndlisa kwini ku ya mahlweni kambe swi ku fika sweswi n'wina mi nge le ku chayeleni ka gondo rero va na vukheta ku ya amahlweni a hi hundzeni laha ta va ya yisa mahlweni taka leswi xana ku na nongonoko lowu nga wu kayela SABC Archive yi xavisa ku kandziyisa minongonoko leyi u nga yi kayela ku kuma vuxokoxoko tihlanganisi na Happy Masiya eka 015 290 0027 kumbe rhumela email eka masiya@sabc.co.za yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti Tshemba Clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS Munghana eka 48044 yaleyo i Munghana eka 48044 SMS sweswi Clientele Life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo andlala mavonelo ya wena u chuchekile Afrika wa vulavula sweswo mingisera mukera rona FM na kuna ku Africa wa vulavula langutha nkarhi ni ngoti mina ta seba awara ya n'we kwala ka mungana lona FM kwa xala twi kusuka la studio 1 hi le Masingita Mall hela hi ku tisela ka nongonoko Africa wa vulavula n'wana mingisera hilo inhleka 0860002543 e number leyi tirhisaka nga kandziyisa rito ka 0657443911 a hi ringete nakambe loko ri na un'wana mingisera hilo inhleka va xome hi muhaxo Mpfukeni Mpfukeni ngovo Mpfukeni ala stiva ku tleka hina swi lavaka mali ngheni helo a hi vitweni ana mana khesa hi khesa arrangement leyi nga ndliwa hi organizing ya African National Congress kusuka ka SGO office a ku ri ntirho wo saseka swinene hinkwenu ha pfumelelana ku ndhawu liya va yi lange deliberately a ku nga va timhaka leti vanhu van'wani va nga kumekaka va lava ku hi misleader hi yona it was a reconnection with the masses on the ground ngopfungopfu a Cape Town kumbe Western Cape leyi ta province leyi hi swi tivaka ku hi luze matimba eka yona for nkarhi wo leha more than 15 years ku fikela ka nkarhi wa sweswi hi lahlekele hi matimba so turn out a yi ri ya xiyimo xa le henhla ngopfu na ta mi kombisa kambe loko mi ku ntirho lowu a wu fambi kahle a hi sunguleni loko u sungula loko ni tiva n'we mi wu landzelela ngopfu na ku n'wina i organization ya n'we loko u sungula mutshamaxitulu u ye xitejini a fika ku sa sungula loko a ku ha sungula se i vutisa hina
ngale ku hlaleleni ku choir mi ready ni twi nga ri kwalaya a swi nga ri ku fambeni kahle hi ku le ku ya nghena laha a fana lo vitana choir ku tana ni mi ta hi nyika national anthem na AU anthem kambe ku sungule va vitaniwa ivi endzhaku ka nkarhi ku ri kho va taku loko va ta na kona luwa wa mijara lava va yimbelerisaka va ta hi pfuna ku twisisa ku kasi hikokwalaho ka yini ku fanele ku va na munhu a va kha ku wena yima laha hi hala wena ku va kha ku lava ku fikeleriwa se leswiya swo swi ni borile mara leswin'wana a rezi mara kwalano good no na va observer swinene our national chair minkarhi ya ku tala a swo sungula swo fana leswi va nga swi endla sweswi loko hi ri la khayelitsha mi ta kuma va kha va ringeta ku khuza vanhu van'wani hi tindlela teti va va khuzisaka swona va khuza na our alliance partners ku ri hayi hi nga vulavuli ku hindza timinete ti nga ningani sweswo taniya so hi ku ya hi mina ko va character ya vona ya vu-chairpersonship intaku mo yi vekisa sweswo ku character but a hi hindzeni kwalano hi muhaxi cause ka mina is a triviality leswi hi vulavulaka hi swona na tata ka mongo wa January 8 ni nge teki to tala ti-theme or ti-sub-theme leti ti nga kona a ni nge teki to tala ti-sub-theme leti ti nga kona ta ya ka liya yi vavisaka ngopfu ya timhaka ta ti-branch ta African National Congress cause muyingiseri kuloni bo July va ku ti le ku feni ANC a yi fangi na ti-branch ta hina a ti fangi ti ngo kumeka ka tin'wana ku ri na ti-challenges hi swo swi kumekaka laha president va yi tshikeleleni ku ti-branch ti fanele ti kumeka ti yima ti tiya hi kota ku hi ya mahlweni na ku vumba organization ya hina hi yi pfuxelela ku ya emahlweni so hi yin'wana vanhu lava ta kumeka ni khumba swinene ku swi na nkoka ku ti-branches ta African National Congress kun'wana na kun'wana laha hi kumekaka hi ri kona hi mhaka ku wall to wall Afrika-Dzonga ku na African National Congress ku na branch ya African National Congress so to fanele ti kumeka ti kha ti tiyisisiwa ku ya mahlweni muhaxi mi ri yini hi swiviko kumbe hi swikombiso leswi munhu wo fana na July a nga swi nyika swa ku kumbexani ti-scanara na ndlela leya madepositele ya timali yi nga cinciwa swi onhela ti-branch n'wina tanihi vinyi va swoho swa mi onhela kumbe hi swo swa kahle swa ku lwisana na ku munhu a ti joyinela vanhu no leswi nga kona ku na leswi vuriwaka portal system and portal system hi nge yi doji ku yi tirhisiwa yona ka nkarhi lowu sweswi hi hanyaka ka wona hi yo yi tirhisiwaka sweswi mali a ti depositela na sweswi na ha ku rinyiwa ti-membership ta hina hi lavan'wana a branchini ya hina ya July Mawewe hi renyiwini ti-membership ta hina a swi hi onheli helo leswiya but July it's unfortunate he will say anything and everything to discredit the African National Congress and he must disabuse himself from an obsession that he has of the African National Congress. Therefore, kasaka party ya bona, hina hi vulavuli nchumu hi MK. So, a ta va pfuna ku ya mahlweni na sweswo. We'll deal with this African National Congress. So, lani ku lani muhaxi a ri na ntirho hi khayela for one of our comrades ka local level. Hi ri na va comrade DM, comrade David Masondo. Va hi kombisa timhaka ta ku ka ANC ku tirhisiwa ku yini tanihi branch hi fanele hi endlisa ku yini ku ya mahlweni. So hi ya mahlweni tanihi ANC ka branch level ene ku hava branch leyi nga ta ku a yi le ku functioneni kahle ka region ya hina ku ngo va kona president va nga vula kona va ku va yi adapt va yi a slowly va yi kwihi ku na challenges mara nakona hi mhaka ku na leadership from provincial level ku na leadership from regional level ni sure ku they are seized with that matter ya ku ti-branch ta hina ti kumeka ti kha ti hanya ku ya mahlweni African National Congress yi kumeka yi kha yi hanya ku hava munhu loyi a nga ta kumeka hi dictator ku African National Congress a ya ha ri ku hanyeni a hi ntiyiso lowu ngopfu ku va ntiyiso African National Congress it lives and it lives within this GNU arrangement hi ta huma ka this GNU arrangement hi ku famba ka nkarhi loko ti-service delivery to kumeka ti kha ti yisiwa vanhwini hi mfanelo ya kona muhaxi wa mina mo ni nyizela van'wana na va kumanyela xikhadyani ni khensa nkarhi muhaxi u khensa mina 0860 002 543 na vona ku ya Afrika wa vulavula
hi le ka Munghana Lonene FM makomandela tsundzuka hi tere ku haxela twix suka a Giyani n'wana miyingiseri nhlekani a ni ku ni ta kuma muyingiseri wo hetisela hi nga tsema mahungu misava kambe swi tikomba ku ri hava swin'wana swa leswi kumbexana hi nga ta swi landzelerisa na muhumelerisi lahaya kambe yin'wana ya timhaka leti hi faneleke nkarhi lowu mi fanele mi wu tirhisa muyingiseri wa mehe wa n'wina mi tiyisisa leswaku wu tirha minete yin'wana na yin'wana loyiwani i ri yena khalanga sweswi i minkarhi ya timpfula vatswari hina hi siyeke vana na vakokwani hi nga pfumeli mintirho hi nga pfumeli mintirho kumbe tindhawu leti hi nga eka tona ti hi pfala mahlo kambe swi kahle ku tlhogomela vana hambi hi ri kule hambileswi mi nga yimeki na swona mi swa n'wi swo siya vana na vakokwani mi swa ni bora muti wu na vana wu na mutswari na vatswari vambirhi mhani na n'wana ya loko ku ve vana va fanele va ta joni twanani na vona hinkwenu ni tshama na vona mhani na papa u siya vana na vakokwani mina ma hala ku hundzuka ti-boyfriend na ti-girlfriend mi siya vana va kurisiwa hi vakokwani hi mhaka ku humile ku ndlela mi swa ni borha sweswo kambe hambiswiritano a hi kumeni mahungu ya misava ya awura ya n'we hi laha na mani Nkosinathi Chauke nhlekani muyingiseri nhlekani Munghana Lonene FM u tiyimiserile ku kaxela minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandla ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya Munghana Lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi. Munghana Lonene FM makombandlela rhumela nkandziso wa rito ra wena hi WhatsApp na Telegram eka 065 744 3911 sweswi nhlekani Lonene Botphet na muhumelerisi Tatana Ncindane kahlekahle leswi endlaku mati ya dya vana na vanhu vakulu swin'wana i mhaka ya ignorant because loko nkarhi wun'wana mi kha mi famba mi kuma ndhawu yin'wana ku lo yima mati munhu a ka ta na hi movha a nga swi tivi ku mati ku nga va ku kente ku fika kwini ku va ignorant munhu ti nghenela hi movha hi luya nkarhi wun'wana u kuma ku i xidziva xin'wana xikulu a va a fambisa sweswo se aka vana no hleketa hi ku a ni minkarhi leti timpfula ti pfa ti kalakala ngopfu swi teka nkarhi ku va na milambu yi khuluka se kumbe vo ka va nga swi tivi ku mati ya dya vanhu ku mi ta kuma ku va rhambana vana va ya baleka va kwale a ku khidini vo ka va nga swi koti na ku khidi ku va ta swi tivela kwini ku mati a ya nga ri kona ku vona va kula se xo xivangelo xa ku ri no maybe va dyiwa hi mati na vona amen bazimana mehe xi vitaka magema Botphet yaleyo ya mati na yi twa ende na yi twisisa ku na swi swin'wana nga ku masiku lamawani ka ndhavuko wa hina a swi tlhogomeli loko vana va ri vambirhi hi ndlela yaleyo va fambile va ya dyiwa hi mati ripela vatswari va va nga swi vonangi ku na swilo leswiya hi swi vitanaka kusukela khale na khale ngopfu ku na ku pepejeriwa sweswo swa hala ku dawutiwa without doubt va khalanga vana va lava vo lo pepejeriwa vo lo pepejeriwa n'wana wa malembe ya 12 i nga swi voni ku i kwini i ku pepejeriwa mirhi leyi ya xintu leyi yi kota ku pfala mutswari matihlo a nga voni nchumu a nga hleketi nchumu vo lo pepejeriwa Botphet vo lo pepejeriwa hayi ku pepejeriwa sweswo xikana lava ximkhalanga ni nghena hi leyo vava ya ku dyiwa ka vana Botphet khalanga leyi ya ku dyiwa ka vana nkarhi wun'wana ni voni nga ku na hina vatswari a hi na vutihlamuleri Botphet because loko mo languta ku va karhi ku na timpfula vana va ri xitarateni mutswari le kaya n'wana Botphet loko wo n'wi toloveta ku ri a huwa a nga fiki kwini a huwela kwini minkarhi ya so i fana va ri kwini or sometimes loko a huma xikolweni i fana a ya tlanga kwini i ta endla hi ndlela yaleyo Botphet so van'wana a va na mhaka na swona n'wana loko a vuya xikolweni no fika ka tibuku suka famba leswi swa ku dyiwa ka vana hi mati Botphet vutihlamuleri byi le ka vatswari yes swi kona hi nghozi nkarhi wun'wana hi nghozi vana va ti humela kun'wanyana swi endleka swilo swa twakala mara ko tala mi ta kuma ku vatswari van'wana Botphet a nga mayindi nkarhi wun'wana mi kuma ku ri n'wana i nkarhi wa ku xikolo xi huma swi vona ku le ku nyika mpfula i yo tshama ka a nga n'wi hlanganisi or andla pulani yin'wana ya ku a hlangana na n'wana ku n'wana wa swi tiva i vuya hi milenge vatswari a hi ti khomangi kahle minkarhi yo tala khalanga inkomu Avuxeni Botphet mina xikala vito ni ri kwala Asanteni
ka ku ri Jim Jones Botpet ni kombela vulavulanyana tsanana hi timhaka teto ta xitichi xa ka Malamulele sweswo vo ngo ku na munhu a nga nyenga kwalano Botpet xitichi xa ka Malamulele a swi sunguli sweswo va kona van'wana va nga tshama va nyenga ende va teka na vhene ya mfumo va tsutsuma hi yona va fika va yi cukumeta va yi tshika endleleni so hi loko mi ta fika mi vona ku ri kahle kahle vukorhokeri bya xiphorisa ka xitichi xa ka Malamulele kahle kahle vanhu va kona Botpet a ni nge vuli ku kumbexani vo ka va nga tirhi vo va weak ma swi twisisa or training a va yi kumangi kahle or ku endleka njhani leswi swa ku mi famba tshama kha mi swi tiva ku munhu loko a ri xigevenge Botpet hambi wo va a relaxini leswi nge le ndzeni ka yena a mi swi tivi na n'wi mi fanekele mi tshama mi vambi ngoma ku munhu walowo nkarhi wun'wana na wun'wana a nga tshuka a tsutsuma na mina phela mina ni security ma twisisa security lera xibamu leri hi trainiwini hina swilo hinkwaswo Botpet hi na tindzimi na mindhavuko yo hambana kambe leswi nga na swona swi fanaka hileswaku hinkwerhu hi lava nkosi lowu nga na ndzhuti tshemba clientele ku ku nyika funeral cover leyi fikelelekaka leyi nga ta hakeriwa ku nga se hela 24 wa tiawara SMS-a munghana eka 48044 yaleyo i munghana eka 48044 SMS-a sweswi clientele life i vaphakeri va ndzindzakhombo wa vutomi na FSP lava nga le nawini ku tirha tihakelo ta ntolovelo naswona ku na swinawana na swipimelo twana vuhleri bya xiyimo xa le henhla kusuka eka vativi Afrika wa vulavula kamgana lona FM makomba ndlela hi vuyile xiphemu xa vumbirhi lexi nongonoko Afrika wa vulavula 11 minutes ntsena i bile awara ya 13 hi tirhi ku tisela nongonoko lowu kusuka la studio 1 hi le Masingita Mall again lava nge ra nsami xitele ritave xitele se n'wemi hi tsola ku mati antimi ya tirhisa yini ku ka mi nga hi niki mati loko va mi hleketa ku ta ku ri hava mati vhetani mi swi tiva ku se mi pfile a mi nga hi byeli ku phayiphi le thondo a yi tirhi a hi la yi tingheni ya le nandoni hambi ya tirhi hambi a yi tirhi damu ri tele se lexi nga ta endla ku mi nga hi niki mati mi ta hi byela ku yi ayi xikwembu na xirhandzu kambe swiritani mi nga heti nkarhi mi ngisira munghana lona FM hi languta timhaka ta January 8 statement a hi amukeleni good enough mashekhu muhleri wa hina wa tipolitiki lava nga ta hi nyika xifaniso xa ku hi ku vuhleri bya vona va vona yini ni mi twile n'wina va yingiseri mi kha mi vulavula matitwele ya n'we kambe a hi twineni matitwele ya vuhleri ku ya sungula njhani good enough nhlekani mi amukerile ka munghana lona FM nhlekani Botpet na vayingiseri va Afrika wa vulavula ku na mavulavulelo lamaya ya ku lexi i xi vonaka ro sungula xi tshama miehleketweni ya wena no ringeta ku cinca leswi swi nga swi vuriwaka hi xinghezi swa first impression last ni loko ntirho luwa wu sungula ni vone Gwede Mantashe tanihi mutshama xitulu a ya ka podium a nga se va xoku khwayere yi ready ku yi ta yimbelela national anthem kambe n'wina tanihi vuhleri mi vone yini hi swi vonile ku ri leswi a swi endleka le a ni tivi ku ri hi mhaka ku ri vhele a ri ye mutshama xitulu wa ANC a ku fanele ku va ye president director so a tiva kahle ku ri ku ta va ku na vanhu lava va kanetanga mhaka ya yehe na vutshila swinene ku ri va ri vo makomunist mari communist party se ku na swiboho leswi teteke so loko a fika le swi kombe ku ri a nga tivi kahle ku ri ku ta endleka yini ene hi swi vonile nkarhi leyi se nongonoko u qhuva ku ri ku ve na nkarhi wun'wana a vulavula ku ri no munhu ku laveka a tikhoma a va na ndlela ya tikhoma kahle leswaku a tiva kahle ku ri ku ta va na reception leyi kumeke i nkarhi leyi a ri koho kwaleyi ene leswi swa ku data ka yehe hi swi vonile na nkarhi leyi ku ta vulavula ku tata na nesi ku ri na yehe u vulavule ku ri tatana mapayile le Venezuela ka inauguration ya mabindzu mara se u tivutisa ku ri kumbe swi endliweke va ri tiko ra mavukoho ku ri a ku ta va ku vonakala swin'wana swa ku biha ka yo January 8 leyi se ivi ku ta ka mhaka ya sekunkulu ya ku va se ku vulavuriwa hi timhaka leti ti khumba ku vandla ra African National Congress loko yi heta malembe ya 113 loko mi languta leswi n'wana hi kha hehlela swo a xikarhi ka vhiki na leswi nga vulavuriwa hi president kumbe na build up hinkwayo hi ku angarhela a va ku yini nako mi vone yini hi vandla ra African National Congress mi vona rona himpela leri nga ka renewal mi vona leri nga weekend ri nga sungula ku kala matimba kumbe mi vona ku pfuka ka vandla ra African National Congress
leswi swi voneke i-weekend rapid i nga sungula ndzhaku nkarhi le ANC Mashego phone ya n'wina mi khomanga kahle a yi na Twitter a ni tivi ku yi na busy ngopfu a yi twali Twitter and yeah injani sesi right ya se right ya okay rapid ku laveka mhaka leyi i sungula i languta la ANC i sunguleke kona ku vulavula mhaka ya renewal hi ku ri ku na mapapila ku tala ngopfu the new Cada Eye of the Needle loko o hlaya mapapila olawa a vulavula i mhaka ya renewal ya ANC ku ri ANC leya endzhaku ka liberation ku laveka i ta fana na ANC leya ku ri a yi ri le endzhaku kumbe ANC wa Nelson Mandela na Thabo Mbeki so sweswi loko ku vulavula hi mhaka ya renewal i January 8 a swi tlhamarisi ngopfu hi ku ri ANC swi tive khale ku ri ku laveka i ta ti renewa mara leswi swi voneke swi endleka ku sungula nkarhi wa Jacob Zuma ku ta kwalaha ka Cyril Ramaphosa ku ri ANC ku na vanhu ka ANC lava vulavulaka leswaku vo va Veterans League va ku ri va tiva ANC ya khale vo vulavulaka mhaka ngopfu ya mhaka ya renewal mara loko u languta lava ku ri va rhangela ANC sweswi van'wanyana va komba ku ri va tiva kahle ku ri renewal ya ANC yi nga endleki loko ANC i na leswi yi ku i Cada deployment because ANC yi basile kahle loko u languta yoho yi ri organization yi base ngopfu mara leswi endlaka ku ri i chaka i Cada deployment hi ku ri vanhu lava i va rhumaka ku ri va ta tirha ntirho a va endli ntirho and so a ku na leswi i xilungu va ku na consequence management ku ri brapet loko i mi rhume ku ri a ta endla leswi loko a nga swi endli ANC i ta endla yini leswi u vone i ta na swilo swa ku fana va kona vo step aside va ku ri ndlela ya yona ya ku lava ku vulavula ku ri yona i lava ku endla organizational renewal so before ku va na conference ku va na January 8 swi vonile vo Mbalula va byela ku ri fike a famba xikepe xin'wana xa ku durha ngopfu Robben Island i swi vonile ti-bodyguard ta Paul Mashatile ku va na mhaka ya ku ri ku ve na twisisani na munhu un'wanyana kole Cape Town hi swi vonile ku ve na swilo swa ku tala ngopfu swa ku ri a swi komba ku ri ANC Western Cape yi nge swi koti ku hlula ku nga ri na lembe leri ANC yi ta vuyela yi ta hlula le Western Cape so 113 years leyi ya yoho ni nga vulavuli ku ri ku na swilo swin'wana leswintshwa swa ku ri swi humerile va vulavule mhaka renewal mara Afrika-Dzonga vanhu se va tiva ku ri loko ANC va yi renewal a ku na leswi endlekaka hi ku ri as long as ku na Cada deployment a ku na leswi ta renewal aka ANC se le ku languteni ku loko ku ve leswi mi swi vulaka swa ku na renewal se ku ta endleka yini ka vanhu ri ya kwihi ke ANC ya la kumbe a ni ri tikombile i nhlawulo wa lembe leri hundzeke leswaku yo vhele yi le kwini ku ri se njhe yo hlaya malembe ku ri i ta vulavula ANC i ndlela leyi a vulavula hi National Party yona i ku ri ku laveka vanhu va tsundzuka ku ri National Party a ku na nkarhi wa ku ri a yi rhanga la Afrika-Dzonga i ri yoho vanga ra ku rhanga la Afrika-Dzonga sweswi u nge vulavuli National Party a ku na laha u kumaka National Party yi kumaka tibuku ta history loko u hlaya history loko vana va swikolo va le xikolweni va vulavula hi history ene ku na mavandla ya ku tala ngopfu laha misaveni a ku ri sweswi u nge vulavuliwo so ANC na yona ntiyiso leyi saleke ntiyiso ya ku basa hi ku ri endzhaku ka nhlawulo lowu taka handle sweswi a yi khomanga Gauteng a yi na tinhamba Gauteng a yi khomanga Gauteng yi rhangela Gauteng ya minority a yi khomanga Western Cape a yi khomanga KZN sweswi ka ndzhaku ka nhlawulo wa 2029 depending ku ri ku endleka yini 2027 Northern Cape yi ta famba Mpumalanga yi ta famba so leswi vulaka ku ri endzhaku ka 10 ra malembe swa endleka ku ri u ta vulavula hi ANC yi fana na IFP ku ri ku na province yin'wana va ku Eastern Cape a ni ri le Eastern Cape vele vo va ta vhotela ANC ku ri va ku province of the heroes ku ri ANC khome province va ri Eastern Cape so renewal i lava sweswi va ta endla ku ri Cada deployment ya vona i informiwa i leswi i xilungu va ku kona meritocracy loko va ku hi lava ku deploya DG wa communication va teka munhu wa ku ri u tiva swin'wanyana hi communication va faka yena eka communication hayi ku ri hi languta list ku ri Limpopo yi mani number 4 or number 4 i Port Kalanga and Pet a deploy hayi man second Pet ni faka le ka communication u kuma ku ri Pet fika la nga tivi ku ta endla u ta endla yini communication ya collapse sweswi Brapet leswaku collapse ka tibedlela la Mpumalanga ngopfu
boma Pulaneng Hospital, bo Tintsalo, or everywhere. Loko langutaka se fambisana kahle na ti-deployment. Ku ri la Mpumalanga na market Sasekani Manzini, a ti nchumu i mhaka ya tibedhlele, mari munhu la khomeke tibedhlele. Mari nkarhi la ku khome Dr. Mkasi, a ku na swa ku hambana. I nkarhi le tibedhlele ti-CEO ku khome vo Dr. Mashile, vanhu va ku ri va tiva swin'wana. So cape deployment mhaka yo i ku ri va teka munhu la nga swi tiviki ku fambisa aeroplane va ku njhana ka aeroplane where u fambisa aeroplane. So ANC renewal i nge tirhi as long as cape deployment ya vo i tiva yi ti-list ku ri wo number mani ku laveka va deploya wena. Ku laveka va deploya munhu ku ya ku ri munhu loyi u tiva ntirho lavaka ku endla. I ndlela yi rin'we ntsena ku ri ANC nga swi kota ku ri yi ta ti-favor kun'wana. Mara i ndlela leyi fambaka yo sweswi a ndzi voni ku ri na 120 birthday ya vona ku January 8 ta va ri koho, yi ta va na 120 years January 8 statement. Ni le ku ti vutiseni ku hikokwalaho ka yini hi fike njhani ka xiyimo lexi xa ku ni ku languteni ka ku nkulukumba Mbalula tanihi matsalani general swi va na nkoka ku i fike yini ka event hi ku i nga ri xikepe lexiya xa mavayivayi xi na swi vulavula ngopfu kasi vanhu lavawani loko va kha va tirha ivi va hola mali ya va ta yi dya kwihi hi ku a hi khale ngopfu va kha va n'wi gungulela yena i Mbalula hi swimbalo leswiya i yini i DG se i ta yi dya kwihi mali ya yena kasi. No, wa tiva ku ri swi tirha njhani brapet va ku tala vanhu va ta vapa ku hayi va ri Mbalula a nga tirhile ka government swilo leswi. Problem i ku ri timovha leti a fambaka na tona tikepe leti a yi ta yena i tikepe ta vanhu van'wana vanhu va mabindzu va ku ri loko u na mabindzu u endla mabindzu ya njhani kuma ku ri leyi wa swikepe sa ye i munhu wa ku ri u na ti-tender ta Department of Health u supply titliliniki ta ma 16 million 61 million tin'wanyana va ta ku byela ku ri na ku ti-supply a nga swi kota ku ti-supply. So i leswi swi endlaka ku ri ku va na problem ku ri u declare njhani loko u supplya government a ku laveki ku ri u ta tirhisana ngopfu na vanhu lava ku ri va khome power. Munhu wa ku fana na Mbalula a ri matsala general wa ANC na matimba la a ku tala ngopfu. Ya tsundzuka tatana Paul Mashatile va ku a tshama ka ndlu yin'wanyana le Cape Town ya ku ri ya tatana Edinson ya ku ri sweswi ku na ti-charges le a fambaka tona. So problem a yi ku ri u fike i xikepe i ku ri u fike i xikepe xa mani. Problem a yi ku ri u fambe i Mercedes Benz ya bulletproof i ku ri u fambe i Mercedes Benz ya bulletproof ya mani. Na ko brapet ku na swin'wanyana hi xilungu loko u languta tipolitiki ta matiko man'wana ta ku na ti-optics kumbe leswi swa ku ri u vona so loko u languta mhaka. Loko u ya le deep plot ka ku ri vanhu a va na swakudya vanhu a va na mati swi nge pfuni ku ri u ya le u khome nyama ya ku durha ku ri u yi xavele kwini u khome na mati ya le switolo ku ri a xaviwi. Ku laveka loko u famba Cape Town loko vanhu va fika le Robben Island va famba hi xikepe xa Robben Island yi na tikepe ta timbirhi we u nge fiki hi xikepe xa ku ri xa durha swa timiliyoni u ku no i munhu u lombe xo xikepe lexi. Problem i ku ri vanhu va le Cape Town a va na mali a ku na ntirho so loko u fika xikepe swi vula hi xilungu va ku you're spitting on the face of the poor. So ku laveka vo Mbalula ngopfungopfu u na timistake ta ku tala ngopfu a twisisa ku ri u nge fambi deep plot u nge fambi Marikana ni movha ya bulletproof ya ku ri i durha ku fika ka ma 16 million loko vanhu va le va nga na mali ya taxi va nga na mali ya bus ku nga na public transport a ri minister wa transport ku ve na collapse ya titimela ku na switimela wo fika i movha ya durha. So i ti-optics xilungu ku ri leswi vanhu va swi vonaka hi leswi va ta tshama va swi sindzika. Van'wani veri a ni mitwini ni vulavule ngopfu hi timhaka ta ku khwayeri yi hlwele ku sungula laya loko hi kha hi va pfula event. Xivutiso i ku hi vuhleri bya n'we mi vona bandla ra African National Congress ri fambe njhani ka event ya vo ya 113 celebration. Loko mina ni languta un'wana i ri ka man'wana ti-message ni nga rhumeriwa la i ri hayi a ku ri event leyi nga humelela yi nga famba kahle se leswiya ko va swimakani leswiya swa ku khwayeri yi hlwele ku sungula n'wina mi voneyi. A yi fambanga kahle loko yi vula ku ri fambe kahle ku laveka yi sungula ku ri ka ku planiwa ka yona le ku sunguleni sweswi swi ya humelela ku ri kahlekahle a va lave ku khoma le stadium lexikulu ngopfu
a va swi kotanga ku khoma stadium lexi a ku na munhu va tivaka ku ri kumbe a va nga na mali kumbe a ku ri mhaka ya ku ri vhele swi bukiwile kumbe munhu u buke ku ri va nga swi tirhisi njhani. So sweswi loko va teka January 8 ya vo va yisa le khayelisa a ku ri plan B. Loko o tsundzuka a ku nga ri mhaka ya ku connecting with the poor, connecting with the grassroots ku ya hi leswi van'wana va vulaka swona. NCI ku khona na grassroots loko va Nazareth va khonisa a ku na grassroots ya le Nazareth, a ku na grassroots ya le a ku na grassroots ya le Johannesburg Stadium na le Ellis Park Stadium na le Moses Mabhida Stadium. Va fambele mhaka timbirhi ku endleka i mhaka ya mali ku ri munhu bukile a va nga swi koti ku mi xava out munhu leyi ku ri va ta tesa stadium. Le Mandela Park hi swi vonile sweswi Mpumalanga yi vulavula ku ri no yi nge swi koti ku sendla ti-delegates. So loko munhu a ku swi fambe kahle January 8 ti-January 8 hinkwato ku sungula hi 1994 ti-province hinkwato a ti rhumela vanhu ti-delegates kumbe ku va na tibasi leti humaka ku famba ka ti-January 8. Leyi January 8 ya ku sungula ya ku ri ti-province timbirhi ti vulavula ku ri no yina yi nge rhumeli vanhu ka January 8 leyi. So loko u na party mari vanhu va wehe va nga lavi ku ta phatini u nga vulavuli ku swi fambe kahle. Xa vumbirhi January 8 i laha ingaku president wa ANC u nyiketa ti-marching orders ku ri vanhu va ta marcha njhani va ta famba njhani lembe leri. Loko u vutisa munhu wa ANC lunga ra ANC ku kahle message wa n'wehe wa 2025 ri yini, a ni voni Brapet munhu ta ni byela a ku na message leyi nga ku byela ni ku hi lembe leri 2025 hi lembe ra yini lembe yin'wana ANC yi ta famba ya leswini. Leswi swi teke swi vulavule ku ri ku laveka malunga ANC a nghena ka ti-SGB na ka ti-CPF ka ti-structure leti mara i khale va nghena ka ti-structure leti. So loko swilo swi fambe kahle u ta twa munhu a ku hey u twile president a ku thuma mina i slogan xa lembe, u twile president a ku yini i slogan ma 2025 a ni tivi ku ri slogan xa lembe va 2025 ka ANC swi ri yini. Good enough khensile swinene tlhelo roro lero tshemba hi ta twa lava va yingiserile ku loko hi ka hetsela non'wana ku lowu va ta va kha va ku yini. Mina mara no vula ku swi vula ku ni nge vi n'watipolitiki ongeti loko ve n'watipolitiki xin'wana na xin'wana loko u pfula hembe wa langutiwa, loko khandziya movha wa langutiwa se swi nge lungi. Na foni ya wehe ndza languta ku ri na u khome foni ya ku durha njhani. Impela Kesir good enough I guess. This is something income 0860002543 mungu good enough mashiko akata na tlhelo ra maka se sala timineta makumenhar mungu mhleri van'wana va ri event leyi fambe kahle kuna un'wana muyingiseri nga ni rhumela hungu la ku hayi fambe kahle ngo event leya mina na mina loko a ni ri ka xiyimo xa ka xa ku vula ku yi fambe kahle kumbe yi fambe kahle mina ni ta vula se a ni le ka xo xiyimo xexo mhani u vula leswi ni nga swi vona ku loko ya wa a ni na hi swi vona hinkwaka loko wa ha pfulela thelevhixini ku i eku hi la ku vona ivi va kha va vutisa hina hi nge le ku hlaleleni va ku kwaya are you ready se na ti vutisa ku loko mi ku ha sungula kahle mi va mi kha mi endla yini a ni loko mi ku ha sungula mi va mi kha mi byelana ku sweswi vona ku tatana loko hi sungula sweswiwani khwayeri ya nghena loko khwayeri nghena yi yimbelelela phela ni ze ni fika la se ni nga zonda na loko wo ba mejara lwani ma n'wi vona lowa wo fambafambisa mavoko ro khwayeri a ni pfuna ri sina wa hlwela kambe ni tshemba ku n'we mi khumbekaka mi ni bela riqingho eka 0860002543 mi nga pfumeli lavo ka va nga ri ku vandla ra n'wina va vulavula hi n'wina loko hina na hi mi tivi n'we mo ba riqingho ivi mi vulavula ivi mi hi byela mi ku hayi ntirho lowu fambe kahle wa vona hi mhaka ya leswi na leswi na leswi na leswiya ma vona ntsena swi olovise sweswo kambe loko mi nga ngheni ku ta nghena lava va nge te a wu fambangi kahle se loko ku nghena lava va nge tirhi wa wu fambangi kahle swi hetelela swi vanga ku yini kambe loko ku ka vulavuriwa hi timhaka ta ti-branch na hinkwaswo leswi na swi vona se ti-conference leti a ti fanele ti ngheni n'waxiyimo a ti nghenanga kambe sweswi ve ri se ta nghena se swi vula ku se swilo se swi le girini ve ri ta nghena ti-conference ya nghena ya vhembe ku nga ri khale ya nghena ya mopani ku nga ri khale tin'wana ta ti-conference leti a ti languteriwile hikokwalaho ka ku va lava va nga koho va heleriwe hi nkarhi hi yo mhaka lembe hinkwaro a ku va kha ku tirha komiti kambe swi ka swi tiveka ku lava va nga na lunghelo ra ku va ka switulu swoswoleswo a va se hlawuriwa
kambe sweswi na ku pfumela ku ri se va ta hlawuriwa ivi se swi tikomba ku ku yiviwa kwini hi ndlela yaleyo 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a hi kumeni ku mahungu ya misava awara yambirhi ya ta va yimise kwini kusuka kwalano hi ta teka riqingho rorolero kwala mi hi bela ku riqingho mi ri kona nhleka i sweswo mi yingisela Munghana Lonene FM a komba ndlela muhumelerisi a ni khani ku ni lata ringeta ku mi byela ku loko mi kuma nkarhi mi hi lavela rikhotso a ta hi byela ku i kume yini leyi nge ku na nghozi yo chavisa swinene leyi aka N'wamankena a hi tondla sweswo mi n'wi foyinela mi twa ku a nga kota ku yi hlamusela ku i kume yini ke kambe hambiswiritano a hi tumingiseriwa mehe hi le ka 0860002543 timhaka hi totoleto ni twa un'wana ka voice note muhumelerisi loko swi koteka mi nga tlhe mi ni kambela yona voice note liya a vulavula hi timhaka ta ku a swi sunguli ka malamulelo hi ku minkama yin'wana swi fanele swi va kahle ku swi sariwa ndzhaku swilo leswi swi sariwa ndzhaku ku ndlela ku lava khumbekaka va swi twisisa ku vugevenga ku le ku lwisaniweni na byona la tikweni kambe swi nge koteki ku munhu un'wana a va yehe a teka xiboho xa ku yehe a landzelela kumbe a twisisa ku swigevenga swo fana swi ndla ku rhandza a hi swona vaka hina se na yona voice note liya loko mi yi kumile ni ta kombela hi tlhe hi tlanga futhi hi ndlela hi yoleyo hi le ka 0860002543 nongona ku Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM a komba ndlela hi kota ku twa ku xiyimo xi njhani hi nga ri voice note liya yi lunghile a hi twene avuxeni botpete mina xikala vito ni ri kwala Asanteni ka ku ri Jim Jones botpete ni kombela vulavulanyana sitsanana hi timhaka teto ta xitichi xa ka Malamulele sweswo vo ngo ku na munhu a nga nyenga kwalano botpete xitichi xa ka Malamulele a swi sunguli sweswo va kona van'wana va nga tshama va nyenga ende va teka na vhene ya mfumo va tsutsuma hi yona va fika va yi cukumeta va yi tshika endleleni so hi loko mi ta fika mi vona ku ri kahle vukorhokeri bya swiphorisa ka xitichi xa ka Malamulele kahle vanhu va kona botpete a ni nge vuli ku kumbexani vo ka va nga tirhi vo va weak ma swi twisisa or training a va yi kumanga kahle or ku endleka njhani leswi swa ku mi tshama kha mi swi tiva ku munhu loko a ri xigevenga botpete hambi wo va a relaxini leswi nge le ndzeni ka yena a mi swi tivi na n'wi mi fanekele mi tshama mi vambi ngoma ku munhu walowo nkarhi wun'wana na wun'wana a nga tshuka a tsutsuma na mina phela mina ni security ma twisisa security lera xibamu leri hi trainiwini hina swilo hinkwaswo botpete kwava ku nga fika ni patrola ni paka movha ni va busy hi newspaper henhla ku munhu wa fika ku duvula hi swona amen ni me tweli bot amen ma swi twini a nga va lo nyenga kumbe yini i ri swa ndeka mi kuma ku munhu loyiwani vanhu lavawani va kha va kala ntokoto eka timhaka letiwani teti va hlanganaka na tona kambe hayi hi ta yi landzelela siku rin'wana hi ndlela yaleyo mani ya ka Sergeant Rikotso a ni kha ni vulavula na voswi swa khale hi ri kwala studio la kambe ivi ku twala ku na nghozi yo chavisa ka N'wamankena se hi tanihi maphorisa va tsutsumela kona la ta twa ku muyingiseri loyi a hi hembela kumbe a vulavula ntiyiso na koho va hlangane na yini Sergeant nhlekani nhlekani maxi na le ka vayingiseri botpete a khensa swinene muyingiseri i byele ku na nghozi yo chavisa ka N'wamankena loko n'we mi ta mi kume yini ntiyiso ku na nghozi loko vanhu va famba hi gondzo leriya ra R81 va nga fika kwalaha ku sunguleni ka switandi swa ka N'wamankena loko va fanele va jikela Basani loko va suka ka tindhawu ta Giyani ku na timovha timbirhi leti ti nga chayisana hi le mahlweni va swi lamulela mhangu va ha ri busy kambe xiyimo lexi a sweswi vula ku hi fanele hi pfala gondzo ku endlela ku lava va kota ku tirha ene ku na vutomi bya vanhu lebyi byi nga luzeka ka nkarhi wa sweswi se swi vula ku loko munhu a ri kwala ka R81 sweswi a kha hi na magagabaji i ndla yini i fanekele a papalata ku tirhisa gondzo lera R81 ku ya fika le va Gaza Baby ku ka nkarhi wa sweswi ra pfariwile va nga fika va jika le kumbexana va Hlave complex va ya humelela hi le ka Nsaneki kumbe loko va ha suka tindhawu ta Giyani va papalata ku tirhisa gondzo leri ku ka nkarhi wa sweswi ri pfariwile ku endlela ku lava swi lamulela mhangu va kota ku tirha xikan'we na maphorisa leraku ku fika sweswi a mi swi tivi na koho leswaku swi nga teka nkarhi wo tanihi kwihi ku va patu leri tlhela ri pfuriwa nakambe ya ku fika sweswi muhaxi hinkwaswo swiyenge leswi hi tirhisanaka na swona ka
ka swiyimo swa muxaka lowu va koho va swibedhlele va kona na lava va xiphorisa va LCRC ngo vula ku kumbexani ka va ma 30 minutes ku ya ka awara mara xiyimo xi nga hi xiswona la swi nga hatla nkarhi wun'wani swi teka nkarhi yo mhaka mi hi twa hi timinetela ku ya aka awara a ku tshamisekangi swi nga hi xiswona. ku ma swi kota ku vona ku vanhu lava va nga a va ri ka timovha letimbirhi vangani? Swa vonaka va mune va loko va ri ka movha wun'we muchayeri na wa xisati na vana vambirhi ka lowun'wani va ha ri busy na ku vona ku va pfuneka lava va nga mbirhi lava va ri ka movha wun'we va loko hinkwavo va ri mune mara aka lowun'wani movha va ha ri busy va ri va swi landela mali. Nemetweni kheseli swinene ninko ni kombela mi ni tlanganyana swin'wana kwala tini. n'wana u na mfanelo yo dyondza Munghana Lonene FM u seketela makhuvo ya tlhelela eswikolweni. Munghana Lonene FM magomba ndlela. Hina hi rito eka lava ri pfumalaka. Afrika wa vulavula. Khalanga a hi ro sungula ku ta swihehlo swa muxaka lowu swi tikomba tanihi ndzawulo hi ri under siege hi ri na swiphiqo swinene kumbe swo tala swa vanhu lava tekaka advantage ya tiposo leti ti advertisiwaku va ti tirhisa ku va va lava ku ti endlela timali ta vona kumbe ku koxa timali eka vanhu vonge. So i xiyimo lexi hi hlanganaka na xona eka masiku yo tala and a hi ta tsakela swinene ku loko vanhu lava endlaku swikombelo swa swivandla swa vudyondzisi va hlangana na swona a va hi khweneti tanihi ndzawulo kumbe va ya ka mani na mani la nga va pfunaka ku va va hi ripotela so that hi swi tiva ku na loko ku va na ntshamo eka tiphaneli leti loko ku ve ku na vanhu lava va xikolo a va ri na ku navela ka ku endla swo karhi ku hatla ku aletiwa sekhet na district ku a va cinci tiphaneli ku ya tshama vanhu vantshwa ku nga loko ku ri na lava va nga teka xiyimo xa vanhu ku navela ka vona ku nga humeleli. Tana na leti nga emihleketweni ya wena hi twa. Afrika wa vulavula. Sweswo mingisero Munghana Lonene FM nangonoko ya Afrika wa vulavula 23 timinete ntsena a sipa awara ya 10 ni khomele mingisero ya me komixani a hi fanele hi nga vutisela ngopfu swin'wana swa swivutiso ku a ni ngo ku na vanhu lava va va kha va twisisa timhaka ta ku mahungu yan'wana a hi ta va hi lemukise na van'wana ku mahungu lama hi vulavulaka hi a ma lavi lava va timbilu to ka ti nga tiyangi maswona kambe ni khomele mingiselo me kambe i ndlela ya un'wana na un'wana hi pfumeleni kambe loko timovha za ti tlumbana hi le mahlweni xiyimo xa tika swinene kambe tshemba ku lava khumbekaku va ta kota ku tiya va chaveleleka xiyimo xi ya mahlweni hi pfumela ku vutomi byi ya mahlweni hi ndlela yaleyo kambe swa tika loko xiyimo xi te taniya. A hi vulavuleni timhaka leti ya kha hi bula hi toho mbuyelo wa ka grade 12 wu pfutile van'wana va ri hayi va lava va ku fika ku va nga hi onhela van'wana va ku hayi kho van'wana va wu pfutisa hi vomi mhaka ku va vona ku na van'wana. Vandla ra African National Congress ri tlangele lembe ra vudzana 13 a ku twi ku yona u angula ku yini ka timhaka toleto na tin'wana un'wana hi lo mingiseri nhlekani papa mina Mfokeni Mfokeni no wona kana Mfokeni akhensa swinene ku mi bela riqingho mi rini n'we mina la ku angatongo khalanga mani la ka ku tlangela ka ANC le khayi tshale vati va khalanga ANC well even though ani member ya ANC ene ni former member ya yona mara na swi landzelela swa tipolitiki maswona to ka ni nga vuli party leyi ni supportaka ka nkarhi wa sweswi former hikokwalaho ka yini mi ri former no ni vulanga hi mintirho ya yona loko yi zali va former ku na leswi swo ka swi nga ni tsakisangi service swo fana service delivery maswona so fana service delivery ni kumeka hala ya xilungwini ma swi vona so na swi vona swo tala loko mu famba ti-pothole ntsena ku na lexi va xi tirhaka ma swi se ni gina ni swi vona a ni swi twisisi ku loko mi ri xirho a ni swi twisisi ku loko mi ri xirho ivi swilo swi ka swi nga fambi n'we mo huma kumbe mina n'we mi ringeta ku antswisa xiyimo
khalanga vanhu lava a va yingiseli mani a va yingiseli leswi va xi endlaka i ku va va karhi vona a va na mhaka na vanhu van'wana donge vona va karhi va xikhwama xa vona va tirhela vona ntsena a va yingiseli vanhu van'wana va ignorant vanhu va yethu to be honest mayitwisisi mhaka va yini ku va ignorant loko mo swi languta khalanga ne for example la joni la ANC yi luze tivhoti yi ve na 34% hi May elections masivona la va fane vona va tshama hansi va ti vuyetela va ku hi bafu a hi tshami hansi ma swi vona ku phati ya movement mara loko mo swi languta hambi sweswo endlakala kwala City of Joburg swa vo Dada Murero wa mayor ya City of Joburg kulukumba lwa khalanga ku na metro center msho mayitiva leya City of Joburg leyikulu la kulukumba lwa Dada Murero usukini la uya renta office a Braamfontein and the office lewa ya private uma timiliyoni every month imali ya mali ya taxpayers mayitwisisi so avana mhaka na vanhu lava va votelaka or vaakatiko va swi vona a va swi hleketi swo fana na sweswo ende a va fanele va tshame hansi va swi vona ku hi phati le ku mbombomeleni a va na mhaka na ku tirhela rixaka that's why lambe ku gina loko ha ni huma ka phati leyi ma swi vona hikuva ya nyumisa va swi vona ya nyumisa yona so matiwa na navela ku twa ku leswi mi nga huma ka yaleyo mi ye ka yima swi twa le ku naveleni va ra ni le ka tatala Herman Mashava ni le ka Action SA mayitwisisi eka nkarhi wa ya so leswi a ni lava ku xi vula khalanga xin'wana bona le lava ANC ku na nkulumba lava Mary July lava hi ta ku nghena ka vulavula hi khale before mi ya mahungweni kulukumba lava mani a va sukeli ku va ri dzaka phati ya vanhu va na phati ya vona ya MK leyi nga under former president Jacob Zuma mativa leswi nga ta hi dlayela nongonoko lowu hi loko se vanhu loko va nghena va fika va vulavula hi munhu sweswo swi ta hi dlayela nongonoko mi to fini kambe loko vanhu vo nghena ivi va vulavula hi timhaka ta vona wa ha ta kula ku ya mahlweni ku va ni sweke hi ndlela leyi khalanga me a la vula phati leyi tirhini leswi swa va ku ANC yafa yinini hayi ku yafa ANC support ya ha ri na toho ta ha tele koku valamberi va yona ku fana na mina vo tala a va yangi va ya vhota why not because va swi vona ku ya a yi le ku tirheni hi ku hetiseka matwisisi loko mo se swi vulaka ku yini swi vulaka ku loko sweswiwani loko va vulavule hi Mgqivela va vulavule na n'wina mi va twile va twala ku kumbexani mi nga cinca mihleketo loko se mi ya nkarhi lowu taka hayi mihleketo ni nge cinci va tshama va karhi va vula sweswo president tshama karhi va vulavula xi n'wi endla swi endleki i tshama karhi va vulavula xi n'wi endla swi endleki loko vo yi landzela switichi swa president hinkwaswo va vulavula xi n'wi endla a ku na lexi cincaka matwisisi president va lavula xitichi xa hi-one tshama karhi a xi repeat a mi swona hi fa rivala ku ni vulavule hi swilo swa kona so masivala a ku na lexi cincaka a ku na lexi va nga ta pfuka va cincini matwisisi se mi vona ku ta helela ku ndleke yini ke loko ka va nga cinci no ANC yona khalanga loko mina ku swi vona ne hale Gauteng sweswi ya ka 2026 mi ta swi vona 34% leyi nga yi kuma ka provincial ne swi nga ndleka na 20 yi nga yi kumi mayitwisisi swi nga ndleka na 20 yi nga yi kumi because a va landzeleri swilo swa vaaki na vanhu lava votaka because vona va ignorant avana mhaka kambe mi le ku nyika ni xikombiso hi province yin'wana leyi van'wana va nge yina murhangeri loyi a tirhaka a landzelelaku timhaka a twisisaka timhaka ta vaaki premier Panyaza Lesufi se loko n'wina mi ku yi nge fikisi na 34 yaleya yi ri na yona yi nge fikisi na 20 mi fike njhani kwala no khalanga nkulukumba Panyaza Lesufi ne va ta vumeleni nkulukumba Panyaza Lesufi a va famba swin'we na nkulukumba Ramaphosa voloya va ya jika va jikisiwa hi lava phati leya ya ERP matwisisi bona a ku ri sapota ya nkulukumba Ramaphosa so mara loko mo va languta sweswi wa ve le ku lweni na ti-supporters ta nkulukumba Ramaphosa ni la joni ma swi vona so loko mi swi langutini ti-faction leti nga kona la ka ANC a ti le ku makeni ti le ku onheni to a ti nyanyisa matwisisi so that's why ku nga ri khale mi ta swi twa ku nga ri khale mi twa va ku Gauteng province va yi disbandini mi ta swi vona because i mhaka ya vona nkulukumba Panyaza Lesufi leswi va nga ku swi endleni ma swi vona vondla yini masava ri va lava yini va ri a va lavi GNU leyi ya vo DA
and loko va vutisa ku mi lava GNU yi va hlanga and ANC yi nge pfumpela yi kuma majority anini loko va vutisa va ku mi lava GNU na vo mani kahle va va tsutsumela hala ka nkulukumba Jacob Zuma masa why loko va lava ku ya ka nkulukumba Jacob Zuma faction ya Ramaphosa ayipfumeli because ANC lose the vote because vanhu lava nga votela MK hinkwavo a ku ri vanhu va ANC loko mo swi landzelela kahle majikisi se va hlukile va ya kwini va ya ka MK majikisi se isapula sa Ramaphosa nge pfumeli ku tirha na munhu loyi a nga wisa ANC majikisi kambe ku hi ta swi voka kahle swi basa a hi vanhu hinkwavo lava va nga votela MK a va ri va ANC tinhlayinhlayi ta komba ku van'wana va ri ka EFF a ni no ndlela ku swi nga twali ongeti ko van'wana va ri ka EFF ya neme tweli boto wa menkeseri swinene tlhelo rero inkomo 0860002543 makume mune ntsevu timinete ntsena ku bila ora ya khume na nakona ya hungu leri nghena ku hungu leri nghena ku sweswi i ku very ve va kombela ku hi dzumba swin'we namuntlha uma ma pfumela ve va kombela ku hi dzumba swin'we namuntlha se swi vula ku mina ni ta va ni ri laha ku fika awara ya nharhu loko yi ku awara ya mbirhi hi hlaya mahungu cinca gere ntsena se hi ku rhumuni ku ivi hi vuya hi ya hala ka dzumba na mina kambe ke a hi ku timingisi ra mina 0860002543 nakona ku afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ku na n'wana nga ni tsala papila ro lewu ri khumbaka tindhawu ta Dumfries A na Dumfries B ni ta va ni kha ni languta mhaka yeleyo ku va ri yini ku ya amahlweni kambe ke ni pfumeleni hundza hi laha loko se ni vuya ni ta ri teka riqingho rero hi twa ku u angula u ku yini u khomete timhaka ku ya amahlweni kambe sweswo hinkwaswo andaka leswi 0860002543 nakona ku ya afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM makomba ndlela ya vukeleni wa nivingiserile hi hlekani he brafet mjani papa mina hi pfukele minjhani hi pfukile ni vona totani lona ku na mi twa mi vulavula ene na van'wani va nghena hi mhaka leyi khayelitsha leyi hi mhaka ya mafambiselo ya papa Mantashe leyi hayi a hi swi lungiseni mali vuli nchumu hi mafambiselo mina ni ri loko nongonoko wu sungule tatana Mantashe va kha va vutisa hina a hi ka hi hlalela va ku is the choir ready matsivo se laha a va fanele va tele loko va ya laha ka microphone va ya va kha va ku sweswi hi vitana choir yi ta hi pfulelele me swo ni vulaka so a ni vuli mafambiselo hayi a ni le kona kwala na mitwa ene na okay yimani yi veka kahle na swi vulavuri leswi nga nghena mara especially lava MK ku na rendzo leri nga teka hi tatana Zuma va suka le KZN le va ya le va pedini le a ni twi va MK va kha va vulavula hi yona ku ri mafambiselo ma suka kwini because i nge suki le KZN ya bale va pedini ivi munhu loyi a wu fanele hlangana na yena kuma a nga kona i khayelitsha a ni twisisi ku ri vona kumbe va nga nghena va hi hlamuseta ku swi fambise ku yini swi vange yini mafambiselo ma njhani ya lamaya iko munhu loyi va tlhe va fika va tshama va teka swinepe ku nga ri na problem ku ve munhu loyi a va fanele va ya vona yena a nga ri kona kumbe vona va MK va nga hi hlamuseta ku sindzise ku yini na hina vuxokoxoko byo tala na hi twa va vulavula ngopfu leya January 8 leya vona a yi lava ku distracta January 8 a va yi vulavuli va tshami yona van'wani veri swinepe leswiya i swa khale a hi swa sweswi ngwemiri i swa sweswi i swa sweswiwani so a va hi hlamuseti vona ku hi loko swi ndlise ku yini i vufambise bya njhani swebyi ya munhunkulu ntswatsi wa munhu a suka le KZN a ya baleni va kuma ku munhu loyi a va n'wi landza swin'wana a vo hi hlamuseta brapete ku vo va swi tiva ku swi ndlise ku yini inkomo ni vitwini ya n'wina na nongonoko lowa n'wina hayi amukeleni n'wana mikiseri loyi hleka a ni presa kona a ni prese kona like 0860002543 sala timinete ta nkayi va awara ya mbirhi kwala ka Munghana Lonene FM makomana ni hlekani
imamkerile ka a ka ha ri na munhu laha 0860002543 loko ri ha munhu ntaze ni mi hlayela papila leri ni nga tsaleriwa rona la mingiseri wun'wana wa le Dumfries a vilelaku swinene nakona hayi katsongo i vilerisa hi masipala wa Greater Bushbuckridge hi mhaka ya mphakelo wa mati ya loko a vilela hi mhaka ya mphakelo wa mati muhumelerisi ni kombela mi pfa mi ni lavela mi kuma nkarhi namuntlha loko hi chayisini mi ni lavela le hofisini ya Premier ni lava ku twa swo karhi hi patu leriya ra Manyeleti leriya ku n'waximba hi tshembise ku ri ta va ri nyikete Sanral San lava va ta kota ku ni byela ku serisi va nga ri nyiketa Sanral lembe ri ze ri hela ku nga endlekangi nchumu ku le ku endlekeni ka yini ku fika sweswi patu leriya ni lava ku hi kota ku va hi ri tiva ku ri xanisa vaaki vayingiseri va mina patu leri ri va dyisa mbitsi a hi ku tinengisero wa mina hi le ka 0860002543 nakona kwa Africa wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM un'wana muyingiseri loyi nhleka rixile khalanga na vayingiseri va n'wina na lembe rintshwa hi khensile mkhombo ri xinile ka n'wina loko se mina n'we kha hi vulavula hi kutani swi vula ku se vayingiseri lava mina n'wina hayi na khensa ma inkomo khalanga ni lava ku nghena nyana ka timhaka ta vandla lerikulu leri ni nga xirho ka rona ro xo tshembeka ene ku fika sweswiwani i ntiyiso leswi mi swi vulaka hi ku i vandla lerikulu swa swi ntiyisi ni nge mi kaneti ya hi rona ngopfu ene ni kha ni lava mi ta yima na mina ku mavonele ma va sekaseki hi mavonele ma xitichi kumbe hina vayingiseri to va mavonele ma musekaseki se nkarhi rin'wani vasekaseki va n'wina loko va kha va nyika mavonele ma vona ni nga nyika xikombiso a swi hambanangi na ku hayi se Munghana Lonene yi ta fa hi ku na vo GCR na vo Mala FM ende ku ri ku sweswo swi nge humeleli na siku na rin'we vi nge fananisi vandla ra hina na National Party i swilo swimbirhi swo hambana ngopfu ende swi nge pfuki swi fanini sweswo kambe sweswo a swi hi hlamarisi mhachi ha swi tiva ku vasekaseki va hina ve le ka ti-payroll ta vanhu vo karhi kambe ni pfuneni ku twisisa ku loko mi ku swi nge fani ku ve le ku mi tshaheleni swin'wana swa swikombiso leswi swi nga hetelela swi fikise la ku ta ka yona yaleyo that's why mi voni ni nyiki xikombiso xa Munghana Lonene na vo Mala FM la South Africa kwala hi hanya kona mina na n'wina Botheta a ku se va na vandla na rin'we ri nga challenge ku African National Congress ni pfumeleleni swi vula ku ni swi vula hi mhaka yini okay a hi languteni mavandla lama nkarhi wun'wani ma nga langutiwa ku onge hi wona mavandla lama ma nga yimisa ku African National Congress ni ta sungula hi rira ra mukhalabye lowu ka nga teki kahle loko mukhalabye luya Xikwembu xo n'wi tsundzuka tivani ku hangalaka ka vandla leriya mara a ni tivi ku hi rihi vandla ra ko hi ku hambulangu vito kambe a swi kahle ku vulavula vanhu mi ku a va teki kahle hi nge swi pfumeleli moni ma tlherisa malamo marito ni ma tlherisini unconditionally loko Xikwembu xo va tsundzuka papa lava kumbe kokwani lavaya i ku hangalaka ka vandla hi roxe ni pfumela ku na vasekaseki va tiso va ta yima na mina ka leswi ni swi vulaka n'wina mi fike njhani kwala hi languta maendlele na leswi swi endliwaka swona kwele vandleni leriya a kha ha swi twa kwala mahungwini masiku hinkwawo a hi xihundla sweswo na vayingiseri hinkwavo va swi tiva na vaseketeri va rona va swi tiva daswa nkarhi wun'wani mi twa va ku vaseketeri vo karhi a va ri ku toyatoyeni ku leswi na leswi a swi endliwanga swona hi swona swi hi nyikaka swikombiso swa ku swi ri loko murhangeri wa vandla leri o tshuka hambana na misava leyi swi nga endleka ku ri ku faka rona ende na mala man'wani ma ha landzelaku loko mo ma cheka mavandla ma kona hinkwawo Botheta i mavandla lama ma nga yima hi murhangeri wun'we kumbe vambirhi se hi swona leswi ni mi tiyisiselaku ku ri a ku se va na vandla la South Africa
leri nga endlaku ku ri African National Congress yi nga ha vi kona ende na hina hi nga ka yona kumbe hina vinyi va African National Congress ha kha ha swi vona swin'wana na swin'wana leswi swi nga ti-problem ende hi tshame henhla ka swona ka ha swi lulamisa a hi languteni hi tshame henhla ka swona a kha ha swi lulamisa i swi swimbirhi phela swo hambana la ku na ku tshama henhla ka swona loko ni ku hi tshame henhla ka swona ni kombisa ku i timhaka leti hi nga ku vulavuleni hi tona siku na siku a ni na hina kun'wana hi hi teka swivoni hi ti langutisa se hi swi vona ku molana la onge na hina hi fambisani kahle swa hina a hi ringeteni ku ya tshama hansi hi lulamisa lana la hi swona swi endla ku ri African National Congress yi ta va kona ku hela sweswo swi nga tshama swi vuliwa Mukhalabye Luene hina lava hi pfumelaka Kreste Yesu ta za vuya ta hi teka African National Congress yi kha ya ha fuma tiko leri ni na swi twa ku vanhu lava nga fika va rhanga lava vulavule ngopfu ivi va hetelela va mi susa ka focus ya n'we tanihi vandla mi nga hi avelanyana swimbirhi swinharhu leswi mi nga vulaku tanihi sweswi mi nge mi van'wani va vinyi va vandla hi ku mixirho leswi mi nga vulaku mi ku hi leswi mi nga swi tshaku kusuka ka ntirho wa n'wehe vhiki leri nga hela hinkwaro ku swi endlaku mi kota ku tinyungubyisa kumbe leswi mi nge ti-take out points ta hina laha ya swa tikomba ku hi ya kwihi tanihi vandla vandla ra African National Congress muhaxi vanhu lava namuntlha va kota ku yima va vulavula sweswi va swi vulavula kona loko a ku nga ri rona vandla leri a va nga ri na wona mpfumelelo walowo that's number one mavandla malama ma nga kona namuntlha lama ma yimaku nkarhi wun'wani va hluvulela na African National Congress swirhangisi swa vona a va nga ta swi endla sweswo loko a ku nga ri rona vandla ri ra African National Congress ende hikuva hi tiva leswi hi nga ku swilweleni kumbe leswi hi lava ku swi yisa vanhwini a swi se hi vilelisa that's why kun'wani hi kha hi kombisa ku hey a ku na problem ko va vanhu vambirhi manharhu va nga kwata va nga lavi ku lulamisiwa hikuva vanhu vo tala loko mo va cheka va lava vulavulaku hi African National Congress ku biya namuntlha hi lava hi nga tshama hi va nyika vurhangeri ivi kun'wani ya swi vona ku hayi mani Khalanga laha u nge ha ma endli swona ngopfu ivi munhu yaloye a nga pfumeli ku lulamisiwa van'wani va vanhu va lava hi vona va dlayi va vandla ra hina ku va hi fikela hi nga fika kona namuntlha kambe hikuva hi koti ku swi vona ka ha ri na nkarhi hi swona leswi ni ngo hi le ka mhaka ya swona ku swi lulamisa ende loko ni languta hala ndzhaku lava nga ku tlhongoriseleni a ni se vona munhu mani mo ndzi vekisa sweswo swi vula ku riti leri a ku ri ku lovoleni a ni ta ku a hi se vona nchumu kalamba se mara swi vula ku riti leri mi nga ri tirhisaka ematshan'wini ya ku hi vo va dlayi va vandla ra hina mi ngo hi vo van'wani va lava a va ringeta ku dlaya a ni na n'we mi ra ri sefa vandla ri sefa se swi vula ka vo ringeta that's why na sweswi mi twa va ha lava ku vulavula hi rona a ni nkarhi wun'wana loko munhu a nghena laha a vi na nkateko wa ku nghena ka Munghana Lonene a fane ku a kume nkarhi vanhu wa ku beta a ni ta ndhamukisa vandla ra yena mara va ha vulavula hi ra hina because hi rona ri nga na mahungu a ku na mahungu leyi va nga kona mahungu ma kwala ka ri ra hina Mkhombo ni mitwini ya kha yona mpfula kwahala ka kwe ya kha yona mpfula hala ka n'wena mitwini mpfula ile kunene mani a ka ha fambeki lero xingwezi xi tele xikodzana swi tele hayi a ku le ku tirhekeni kahle sweswi mo hi swi vekisa sweswo ende mo hi vheta hi nyikana xilemukiso ku ri vanhu lava dirayivhaka mapatu ma le ntlhaveni a va ti voneli ka retareta a ku le ku tirhekeni mpfula yinini ende hayi lava mpfula leyi ni mitwini Mkhombo khensini nkarhi wan'wana khensile Khalanga inkomo Mkhombo va lava un'wana wa vayingiseri na vo va tisa tlhelo ra vo hi ndlela yeleyo awara yambirhi ya hlaka nhloko a ni fanele ni kha ni famba a ni fambi ni ku tisela nongonoko dzumba na mina kambe sweswo hinkwaswo endzhaku ka loko hi kume mahungu ya misava ya awara yambirhi na mani nkosi na jawu ke nhlekani eka Malamulele eka Mhinga ku ya fika eka Mativiyani tshama na hina eka 91.3 FM Munghana Lonene FM makomba ndlela